And then I pay. It's a beautiful Tuesday morning here. Speak positivity into your day, and your day will speak success back to you. Well, today being the 6th day of the month of January 2026, and I pay what promo to say. Now, together with my able team in Shraba Kojo maybe Bismarck, I do say Kofi Taylor, Libya Burger, and a team in United Channel pay. You didn't need a so home Obia Jumedino. You did bro. If we say break up some no pain on Krubebono, your team Konyaso. The air cost for my Ghana, New Year's Fadena, and he is in Konya, near the bro. Anidaso Wɔhɔ. Now live on Facebook, oba no share link no amo foforo bi nso atumi ahwebi anopa dwumade ne nyina etwagu your Facebook page no so nto oba no adawma wa share link no amo foforo bi nso atumi ahwe dwumade ne bi anopa just share the link no na obi nso entumi hwe dwumade ne bi oba na de comment e dia to live on Facebook DLFM 106.9 on Facebook, DLFM 106.9 on YouTube. Oba no share link no www.dlfmonline.com. Something nyina egu ho no man pay ya de bibia ye de brewo. Me dafo me nuaba me mame me papa wutie me anopay yentu ye ho fo kakra. Nkoma me na wo bɔ no me nkasa nche. Yewia na wo so wo de waseda e de aba. 2025 wonu obi tu anamon bi woni adamfo bi tu anamon bi a amwo wa mesre otwa so wonyon bi ana na woni ne nam 2025 na 2026 ya ye wura mu yi wo hwe na semboa wa wada ma no atwa so nyonko boni wo hoi penifo se obrapa enye obi a na ofa ne nyonko keke obi won mo wosi obi a ne ya na nipa na ya damfo no ne ka ne kukua mu nsem atobo penifo okasa woka yase nyonko boni wo hoi ese obrapa obi so betumi akasa inokre nyonko bi si onua de eno wo ho but so obi won ma woni ne tu na 2025 na amwa wa afi ye hyase ene eye general boss me de to so nsia me sada me nsayem twitwa nipa ne so enye obi a ne ne tu na mo obi won ma won koso kora ye ne ya ntia pay misro anu ahwe onyam fufa mu ye. Be careful those you choose as friends. And you be an oba won chance wo pe wadamfo keke. And you be an eba wa brabom. So ya na damfo. O reason ti a whatever. O butai bi nti wo ba wakwam. O butai bi nti wo ba wo life mu. Ba o hwesa sa nipa no. Ni suban ene odie no ebo abira no atwa so. Twitwa so ntam kura. Chemenyonko na menche usuban. Be careful those you call friends. And you be an about kwemu oba beboa. Obi won mo butanti a wo ba wa brabom. So be very, very careful the people you choose as friends. 10 minutes after 6 a.m. here. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Good morning, Africa. From a Hitman. Obia from a Brakwabra. Marching.
7 minutes after 6 a.m. here, and it's a beautiful Tuesday morning. Out of Pebras, here the Yankupon said. 1 2 I said that is the Yankupon said. 059340 6565 0534 050 199. The Yankupon said. I don't want to get in Quemo. I'll pay you, Naya, Tontomna, California, Yanakasia. Cantaman to Yankupo. Your boss, Robassa, said. Hello, good morning. Hello, Bracobra. Marching. You do Bracobra. Maybe about your first saying. I don't need to go. I'll pay you, Yankupo. Say, the Yamias is one my day, but to me. Bracobra name is so day. Happy so day. 2026. And name is so day. You see me than I see the breed. Bracobra. Namin Shawn Swa air in Sema would be brain. Namin Shaw be Biara, and a new day. Bracobra Namin Shaw, Namin for Nejima, Hanapai. Mate, may that say. Good morning. Morning, Hitman. Maybe about your first saying. Maybe about your man, so Kakrana Minto can pay. Hitman said Sakumono. Said my Minty one pay, and then Yamia say. Pay Yankupasun being a source. Amen. Well, some of their brain and pay. None of pay, then Yamias, so a boy on Bama the Pachi 2026. And yeah, more than you to you. I didn't Casanatum. Not to make a swear so you're Quanieba. I didn't know. I could point it a friend. And she abound so one by a man in Yansa moved go, Solomon Yansa Nibi. For the chance to do honor. Bien Tino, the foot. Yakupon Council want to pay. 059340 6565. I had that for front. I'm here. Hello, good morning. Maybe about your frozen. Yamia don't know who your papa frozen. You messy on a pay and then Yankupan say. Maybe I can't pay then Yamiasi. Then Yamiasi son Yakupon, my friend, as I call as I'm between. Ah, yes, I shot and I said for fro. A raddy bonny be a row, be a raddy their channel. I feel in the sing the running Yakupon, be a quite my be a quite my no be now, be a radim and Yanakuma so dear mano. Dan me too cranny on your bedroom in our man, we in I shall riding, sir. I rather more who buy. Fat. I could draw a mood to ever more who buy. Namely, Diarano, and the power to me about the 3 and 4. That was sick. Me dear no yam, me said no Nakupon de no yam, Nakupon ball who buy. Me did other Lumba and the year in Colani shall riding, sir. A riding mom who buy when you own film so near Sunny. I feel Nakupon, it was signing mad about China. It will not seem naive. I shall didn't win on yam. You don't see what do you me. Amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Maybe about your first saying. Family, Mamma, I go to Mamma, no pay and then Yankupan say. My Yankupon Shirania, some now Sandia Bay, none of pay. The none of family pass my own. Amen. Sunday Yankupon, my mammy, Mrs. Lafosone Busia. With the Yankupon, my dear, my friend, no monqua. With the Yankupon, Mawasi Madina, Auntie Mary Lakeside, or Dowo Gojo, Mebusia, the boss in the Adumiti. Amen. Amen. 059340 6565. Yeah, then Yankupan say pay. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Maybe about your first saying. Hitman, but your family because I feel afternoon town. I don't pay and then Yankupan say. Hitman, that's what I the young Kwane at home at saying. Yet, and as to one a bamboo and a vessel papa. Or doctor see our then a dear baby train. Hitman, any penny and Yan said, I'm moving and yan you. No crapper. You know, be done one, my Jones went to me and story. Yan some fatay, Yamia, booming a home bro. And I no pay touch the mother about you and would dear more for Sunny. Christo Dean and Yamunka. If it's any penny and Yan said, Yan. Yedana se e wone bambo na dum nti amen. Amen.
0593406565. Live on Facebook, live on YouTube. Oba no share link no. I'm off for Robin so atumi ahwebia no pay. Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Good morning, Daddy. Me ba chair for say. Anti comfort and pay na Nyankopon ase. Hey, we gonna so the around 2026 mo. It was Mutini or drop and yam. Daddy, me got small one. When you see a man who put him for. Now, me more one say, not then you know better than I say. Because mom and man of me now, the mom and Nana, me so will know. Hey, say that is a babo. Yes, and I say, I want you to give amen. Amen. 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Asante Zongo no pay wapom to say. Yo. Yo, yeda Nyankopon say. Yo, dedi kasa fo on tell you. Asante Zongo. Ani kesi amami. Me nananom. Ni aye say. Pi sumunuo. Wawo. Ni na ya be dari eja. Oh. Ese ni e. Pi ami sumunuo. Wawo. We na ra be chabakwa. Amen. Asante Zongo. 0593406565. Yada Nyankopon say no pay. Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Good morning, welcome. Me ba cho wapom to say. Nyame adumo welcome ba cho won so. Nyame adom so me hu ya papa. Your friend say. Come come to so. Mrs. Minta. Yes. Yada Nyankopon say. Welcome no prince ya dan nyame ase. E wo yie ni adoye a wan ye. Ano pe ya ni efiefo asori boni bi enti. Ebi mo nu patria saka no ho biem. Eda na se e kan de ho hye ne nsa omo ye ho ban efiko efiba. Bibi awie pe ye maye ya na e kan ba ye kata so a ono ye fa na se dembi. Le sade achi ano pompo na ye we fi ho ye kata so a DLFM nti ye be kai mo be kai ye na ya danyame ase. Nakobra na yame ase papa 2025 enya easy. Na gade hu ye mobode ne nemu a de be 2026. Da na se bebre ye ne efiefuo nyina da na se. Nakobra no pensu nyame sura. Amen. Ombo ho ban. Amen. Sama ka cho so sori anopa. Odi ni je tua wano. E jane mprungu fom a enye yi. Enti no sanya tie bia no rade be ma wahode ma wetini aba studio so. Amen. Na wetini aba kana me ne ye ne kasiye atira amai. Rade onka ho se de ni de nyina. Wa ma wan adwene ne nyansa wo de ka kaye. Se ye nhwe ye ho yie. Ye san kire nyame kwan a ye san fa so anopa. Eda wase. Nyame onkoso mbo ho ba ofiko ne ofiba. Onhwe osomaye. O Yesu di. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Morning, oh, Hitman. Me pa cho for say. Mama Esther ni. Mama Esther no pay na Nyankopon say. No pay. Ye hwe ne nyame aye. Na ogusu ya. Nyame ahwe ye so fiti afim wa abedu sambre. Yes, rane say de wa hwe ye so. No wa me yanti atinkan boni biara. Na wa ye papa yi ase. Won koso no on kura ye sa. Yes, rane say obema papa djuma ebetre akwa enim yesra enkwatenten ni ahode mamu amu ye djuma ho Hitman nyame enka ho no ma wa ne so ade sonko na ko wanim sade a wo koi nkombro so kura nyame enka ho nyame hwa woni wabusia nyina so sade a edu anopa na wo ka yesa ye na nyame ase nka station ben enso nyame ni mobro ni na do ye kesi a owama DLFM ntinu yeguso ya ye nsane ye mfata yeso
and that you be ano a cassa already so. Now the kind of say, that radiasi, your son died, Papa Lumba, you, Wadano. Of course, so a boy who buy or share Jumano so a Jumano apostle, as an apostle, I could see that kingdom come. It's my coming count. May I say, good morning. What too bad? 059340 6565 0534 050 199 and I'll pay your that Yankopasi. Good morning. Hello, good morning. Debbie, yeah, for 059340 6565 0534 050 199 and I'll pay your that Yankopasi. What's that? With the men Yankopon and pay. Jumedi no you're live on Facebook. Uba no share link no. I'm off of Robin so to me I will be. Good morning. Morning, man. Me ba chair for us eh. And I pay your name Yankopon say. Man of pay you that for radio. Any day you know you do not say that. If you say boy your home by you didn't take it no see en chiaka yen in chiaka. Then you why am I so you Edana Sidebre, Menem man, me kunu yesi, Edana Sid. Edana Simagana Fonina, Obia, Amen. Amen. Yeah, that's a pastor one so. What to me a friend of paying out, what do a message about Ababeden Yankupon Kofi, watching the message about say good morning, Hitman. I thank God for the grace of being alive this morning. Good morning. Hello, there be young Fafu from 059340 6565 0534 050 199 and I'll pay your den Yankopon say once was that and they say Utimquem Moja do more for Sunny and not touch your mother or budget more and I'll pay yen den Yankopon say ever course in the back and I see me no be nothing yen faster yen fancy. Good morning. Good morning, sir. Maybe I just for saying. Of our new teshi. Of an opinion, Yankopon say. Yeah, yet the Yamia say Yamia boy on her bank. But dear, we are for from. You may be a few film, a firm or yam or howmono. A rate halfway. When you and him can want to try an amount of my own. So I am a shrimp by boy, my dear. FM workers, you know, Obia, na was me query the Aseda, and then I say, Amen. Amen. Yeah, that's set one so what to me a friend of pay. Not what do I say that, but 059340 6565. Frank, could I do a Susana pay? We're here live all the way from Kumasi. Frank Messenger, what the Abana pay, and on live on our Facebook page. Good morning. Hello. Good morning. Morning. Maybe I just for say. You are not paying any Yankopon say. Midanian Kupasi, da Wayama Mininia. You. Midanian Kupasi, pa. Na, you call fasting. Danian Kupayama Mine. A broom minia dint. So, Midanian Kupasi, pa. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Brother. Maybe I just for say. Me pacho me dindi okucha me kasa fizongole na ka center. Okucha no pay na Yankopon say. Yo nyame sha me samo appreciate paso. Yo opanyini ene de nso ye beda safu yiho hasi. Tumi wura bambo hene odefo. Ono na wiase nyina hye ne nsa. Ono no wabo ye ho ban ma de pa bi ache. Endo ye kwada suufo. Nanso ye ne wanya ne so kracha fo a. Yentumi fa ne na se ndida. Pa me ti ase se ye ma ye na se ndo so sin ye bisade. The new coach are the Abibia, Minya Quenya, Yamikache Radin say, Nishania Yinkan be on woman name a bush in our by, Yabio how near Sanya Maniana Quinsiana Yali, Yamipumai, no boy and won't buy, or my home by some, and dra, Yama, Echo School, one could be a some bimwa, near can say, as a can be, so one my bonibia and Tonqualio to me I could do school.
Inshani ayinka ni na dunti amen. Amen. O coach that's say. Good morning. Too bad. Yemfa final call and if you're not pay yemfa sidano. Yemfa asida in 059340 6565 0534 050199. How you deal? 106.9. Jumadi and Eddie Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Good morning. Me ba chair for us. Me. Mami ti wanna pay. Pacha me dana kopa sepa. You. Na waya mami a few way 2026. Rade mema to me biara oya bone for no. Rade mema ni nkumi awo Yesu dimu. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Apomo. Me ba chair me hu ye papa na ye for saying. From area mama. Area Panso. Africa say na ye tinkwam. Area mama. Mami ti wanna pay. Ano pay me de radio free. So I say so amwama afia kwa san betuye. Ena mi so ma tunka. Enra mi tunka ni meniji ya. Mi de radio free Emma Auntie Maggie Asante Zongo. Oh, mi odofo nyina so soloso. Eni dora jeweji mi da nyankopon se Emma wo nyina wo mukra. Eni ye pastor Ishiraba osi ade yo one. Nyankopon shira mu nyina. Amen. Right. Mate me da se papa pabusia ye ntumi emfa calls ni bi ma ha ene ye de aseda ye de bisine mom ye nda boduwa heba center fo ase se abre ni abre nyina no wo koye mowa na fe wode won toma aba bebo ya de no abra ye de Nyankopon ase se awo ho nsemo de awo wo de chiachi a wonya wo a woni che boduwa heba center eho your trusted solution for fertility and reproductive health. We are na cha kwan wo Madina Masalachi na chi ho no ma wo Bengal filling station no edi no eye boadiwa heba center sa wo a wo de achi na wonya wo no wo boadiwa heba center awo de wote ne say te wana daroma na no pay ye de aseda ye de brewo edi no eye boadiwa heba center, always proud to be associated with aseda segment on the breakfast show. Abusa braso agudi amunsam ne ye de brewo, all the latest in the world of sports and ye de ba that's possible. I know I should brutal. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view, ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Spring off. Now if you want Sambra back, as I said, you're Medin Kunim. Bono Krama head it. My shall go, Muka go. Yo, you don't know upness, highness, is it Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports won him. Oh, Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedino so Kujo Crunch ni Mamenti Poom. Temperature the sports in every world. Bismarck do Saji Bon was sending more 10. What an 10 Bismarck bear there, where I should go. Read out him, Bismarck. Bismarck, good morning. Good morning. Bibi aboko dia. Ya san share biem. O share tenefe pa. Well lazy me pampi pa. And it's a beautiful Tuesday morning. And then I course in the world of sports. And then komo bebre ye be call Africa Afcon ngusu ekoso. By bia do quarter finals na na boboko. Stories ni bebre wa ha. Sanso and then so European front no Italians games I would do ho. English Premier League nso a match back on so and also the na fi crampon idea can is a transfer and komo bebre nso abra na. You Mate best Magana 40 obreni yankwe. Voilà busuanti memo akwa babie man famra jumadi kese so Anidaso Wɔhɔ and ano paya sujua what brakwa na Mr. Hitman ka mensumidin ya the best man kedu say frame man bi say we no first half o dia power sports jumadi ne so ano paya de bro and asia kese enkoma Lumba supoma dama ana brano abren bia ye tenase say dia omo so ya sen ne de agode mu nsam enso etimi ebro ye hye nkoma bana asia ye hye ase enso enkofon kro so amana ne nsam no yemfa ni nyina ngu latest any exclusive and so ewo jumadi kese so na bibi bianko kan ye hyase dia me patro African Cup of Nations a etodwa and so obi maso Morocco me no ka say dia enra
two games eto dwa eno eye run of 16 games na oman na ye friend say Egypt eche oman na ye friend say Benin penifo say woni peni ba kona so widiem 90 minutes na game no 1-1 travel ko extra time. Egypt actually Benin for say yes when Benin back when I saw with him so and so yeah Juman 3-1 and after extra time Egypt for actually Eswa or minor your friend said Benin Nigeria and so yeah Juman is simple crown so edema minor friend said Mozambique a much can poly and 9 Mozambique and Timi and Timo Adabraka Kwadana your friend said Adimola Lukman unya 1 goal and a Victor Osimhen enya 2 goals and a Kwadana your friend said Ako and so the back pay so Aminuka say no Nigeria and so etimi ewini by 4-0 amoso komanim na ene 2 games and so Algeria ene omana your friends say DR Congo and so ebebo Ivory Coast and so any Burkina Faso and so bebona menu kase no quarter finals games no and so bebrina aye set Mali and so any Senegal on the 9th of January 2026 yeah omo de beshisha so and so quarter final na Egypt and so enra otimi bonu mo de ehye o man na friend say Benin menu kase no and the game I bet told you Ivory Coast and so any Burkina Faso team Bia and also my me no omumu Bia on so betimi win no and so any Egypt and kwakoshia quarter finals na Nigeria so ehye Mozambique ade omo to omo proper position no menu kase Algeria and so any DR Congo and my me no omu Bia on so be win no ebe share my na your friend say Nigeria and Africa no Cameroon and so any Morocco and so the be windam so no eye kakra no so fi oba yede ni nyina so African Cup of Nations tournament and so toja will be Masu Morocco yadi latest any exclusive thing now yan to us yan fan komani pina and so mo jumadi kase so dia na mi remen so Italian Serie A ni na games how pina and so be toja Pisa ebe trafie afre komo na omede arindam so game ne beba so 2 p.m. leche be trafie na on club na your friend say AS Roma and so abo Sassuolo any Juventus and so be game ne basu 7:45 and no any kakra no so free or yede latest any exclusive thing na ma jumadi kase so yen fi na yen fan yen nchirem nsanfu from me pacho English Premier League and game back West Ham United ebe trafie na watone nsan so area afre Nottingham Forest and I said Nottingham Forest yes sa game we no toja nyankopon aduma 8 p.m. London Stadium no and a report eba medini nyina so ma jumadi so na memfa a transfer update awudo pina so ma na bibi bianko nkan jumadi so me pacho report amete and I say latest update ebuboba every West Ham asue ne sa brantia your friend say Valentin Castellanos ono no dini juma adima SSC Lazio or Italian Siranim and I'm no say sign contract no and so adama West Ham United and also dini juma di kwatwa so West Ham United the latest any exclusives in nyama juma di so na Amari Richardson ono edini juma adema Florentina reporter mete and sa brantia no was on team to aso enya juma no and for my club na your friend say Florentina reporter mete and say club na your friend say Siom and I say when Niom Sporting Club omo edu omu juma Saudi Pro League ni mama show keen interest na so akwada no say dabi anayi obetimi abuneketem and so akwechirem France mamim OGC Nice and on why ready so bebo enti Niom omo for me dey abana brantian say dabi onyin tuma nane ochna reporter mate say was say yes and so at check club na your friend say OGC Nice and no any latest eba yede ni nyina ma na Brian Cristante and Gianluca Mancini amrante we edu omujuma edema club na your friend say AS Roma me pacho mate and I say reporter mate say omo so eden krata and I say pen ebesin krata so now my extend you contract and so a club na your friend say AS Roma and also ne kakre fiwa yede ni nyina ma unim say nansentema ana Manchester United and so ball penina your friend say Ruben Marquez Amorim ne nasi tu me pacho ma pamono every Manchester United say ne coaching job and say managerial role no on fan to a reporter mete and say Ole Gunnar Solskjaer ono a former coach and so the Manchester United or say kebetimi ampanifo and so for adwuma ne man as caretaker and so reporter
and Abo Banse Darren Fletcher no and then Pennyfor Abonidinsa interim coach and then Premier on Meshe Kopim se Manchester United board no and so be appointed Adia can say permanent coach and so Adiama club na yade report and then update ni so ma Jumadi so now West Ham United and so bopi a club na friends Anasa omesom goalkeeper friends Ben Tombe here service and also a report about medini nyina ma wey ene enkomo kakra no so yensa eka obi ma so a yade latest ni nyina ma yemfi ho na yembu ya ketem na mfa local stories no enso emre na yenso Jumadi enso na se Jumadi ni kai no enso ntoa so Mr Hitman bra kwabna emfa Jumadi ni kai ni nyina ma dia ye chase me patroni mi sa abrantia je friend is Mohamed Salisu over the weekend gamer and I say AS Monaco gamer on the Olympic Lyon boy no Abrantane Piki injury Aquadano reporter metene say end season me patron timin dijuma on timin tuaso season Asia into Aquadano betimi atrafie we be 1 year anti World Cup ne de come say Mohamed Salisu de eya over man and say and sure Aquadawe on timin join the senior soccer team the Blasters of Ghana and so fanani in USA Canada and Mexico Nkodi Juma and so from the senior soccer team the Blasters of Ghana way a big bro party man man konkron Ghana jade relators any exclusive ni na and so man o Juma de so nanra I'm rantem mienu Ghana this year Jordan Aju and fata isha ko mu sifon brutal massa he omu game Leicester City and West Bromwich Albion and so boy and rante way any nya 2 goals and so Adema Leicester City omu timi pick 2 win and so I was game him yade latest ni nyina so ma e wo Jumadi so Antoine Semenyo over the weekend game many Arsenal boy no abrante no me no ka say we timi recording 100 English Premier League appearance into open Ghanaian players me no ka say so akodi pa na so makodi ntwe kwe and so our English Premier League ni ma timi anya 100 games me patro Antoine Semenyo ono so timi anya sa number of games ni bia ye latest any exclusives ni nyina and so edema Jumadi so na me patrenra ana me bedin komo ewo Jumadi so edema se Port City and so any club na je friend say Park Academy mo over the weekend Division 1 game boy and so very so no me patron mentimi wasene I can say mo jasempa ana no so etimi atwagu ya reporter mete and say executive council the Ghana Football Association me patron bande sa clubs we home venue no Port City home venue ana fe Park Academy home venue we no indefinite suspension with immediate effect into subsequent games bebo and so Division 1 league ni home matches ni nyina no ntimi entra mu fio ntimi emmo we latest eba yedi ni nyina so ma ewo Jumadi so na nim say June Nyankopon ya adoma World Cup na hyase na enai Jumakuo bi ananse nkofukuo bi and so we ne from the new Ghana Social Justice Forum tro petition 10 ya da kwadan GFA ene Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama na mwe na ansoa amosadi bi ko Federal Supreme Court of Switzerland unim se ehon na FIFA me pacho headquarters no esi ana fe krampon FIFA president opania je friend say Gianni Infantino ana USA embassy Canada High Commission ana Mexico embassy ne tenten ni tietie ma ne se si World Cup ticketa ene ya locate adiama Ghana say pono Ghana Ghana timamufo mbepesa metimi akopiem ewo USA Canada ni Mexico Jumadi na aseno makohwe bi no se masa peri your transparency fair and corruption free system and hwe ni mu say eno so ebeto joysan say kromu ade kamia say tournament bia bana say ekoba ticketing sam ene ade kan say World Cup bana say tournament proper na say Jumadi na be say mentimi wase ne dream kata hyehyɛ ana eno so kwaso ntiwe no empanifo we atimi up petition and so ada koma various entities and personalities amabobo amudin no and so Jumadi yi so say omobehwe na say bibi bia so atimi akwankan eno ene kakra fiwa ba yede ni nyina so ma ewo Jumadi kesi yi so na auto ado na otwa wie ye Mohammed Kudus
game Tottenham Hotspur game amene Sunderland boy 1-1 no say Mohamed Kudus 19 minutes and Brandt ne uniform say Brandt ne pick injury and am no ka say Otoado ono so atimi akosra Mohamed Kudus say obehia no if you say World Cup no masa Kudus so a key member and I say pivotal member part the senior soccer team the Blasters of Ghana nti obehia say Otoado ono so atimi akosra akwadana Jefferson say mo Kudus ya di ni nyina so ma ewo dwumade so na Laye Kenson wa signing caution kese party ama the senior soccer team the Blasters of Ghana ahead of game Nyankopon ya duma World Cup na se ne Panama ebebo Asian say group L na Ghana je wo ne ne Panama ana afe krampon England na Croatia na enkofo bebre din komo say Panama de ma sa ebetwa form so Laye say ahene ha dabi Panama nya o man bia o se Ghana yetimi andareti omo Asian say o matimi a pass through abepiem enso World Cup na say amasa omo so omo nya sabi a bayira bro adwuntina ba ho behia say ni kwan say Ghana ni ba bia enso be andareti o man na ye friend say Panama nsem ne de dos na so mani kopa yie bra kwam na gina konya kese ne ntino yemfa agudie mu nsem a ye boaboa no ena no pai say first half enso Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie ne so yemfansi na fe kwamna ne team na aka nyina enso emfa dwumade ne entoa so Lumba supadama ana yademre yade agude mu nsem ebro midin de besma kadu sei feme mambisi bra kwamna mambisa na pay da papa na like is say ase Panama team no mo no eni kwanse Ghana yandareti om na menene ya adwen esan se draw ne by na obi a tepese o England ye at least England shen near ni Croatia border Panama de betwa form so na Laye se dabi masa Panama team no mo no omo bo as a collective team enye individual brilliance bia omo bo as a collective team intine ni kwanse Ghana ya underrate o manti and also na ya first game I know mbebo first game inti you be sure yes you be sure oh yeah you be sure and na Laye kanu ase ni kwanse ya ma complacency ne ya be sure ye timi ya dese Panama de betwa for mo sintino eno ye nkoma Laye Kingston edi na eno so Salisu eya Mo Salisu eya pa we hwe boy we how our different and of late when ya form pa yes Monaco week in week out bia obo na Asia sanju no ukwa is you na higher pa have players and I say akwadana efran ansumani fati ni carry and when see that dem bi Asia ne have players nti emi jase Mohamed Salisu and it's new man so Asia yes but no likely so betima recover because no atrefiache likely so betima join team but Mo Salisu de betima confirm because AS Monaco fana confirm say season no matches na kana na say number of games I can ontimi mobiem okay na Asia no unya brakwam na be 1 to 2 years obetima atrefi nti Salisu de nti Asia no Abdul Mumi mo no best at title omo lazy ombetimi anya call up nso national team nim nti brakwam na agudie mu nsem no Mami Zara pay that's papa saw the latest in the world of sports with your brain. Hello, Amade share your son for luxury comic too cute to be mute. Sada Power per Sports Papa Petia for feed to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I will Anidaso Wɔhɔ be a morning show. Ede papa pa ne ekoso wiase afa na nyina sports no ehwo na echegu DL Power Sports luxury comic me say e fa we feed into baby a
And now Bismarck had to say, would you want someone to pay what the ninja about? All the latest in the world of sports, what you about? Can't get to see Lumba in supernatural mineral water. I don't for being what do one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday and come out, Kwesi as well. I know birthday, happy birthday and come out, Kwesi. I'm not quite sure Chelsea, I know your birthday, happy birthday and confirm out. Happy birthday and come out, Patricia, say. I know your birthday, happy birthday and come out, Patricia. Oh, Pokwa next, I know your birthday, happy birthday and confirm out. Frost Scholastica, Dorothy or Team Mensa. It's your birthday today, happy birthday and confirm out. Benita Bansa, happy birthday going out to you. While I'm saying special good morning and come out, Mommy Claudia of Claudia's Boutique, America. Also, we're here, you know. Special good morning and confirm out, Mommy Claudia of Claudia's Boutique. Mammy Franya Kwan. Yes, Mammy Franya Kwan. Who are Claudia's Boutique, US, Abrochimebo, we're here, and a special good morning and confirm out. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. Kowakrat and all the top stories. And appeared in 70 now by Shraba Kwajo Sami Beat and I said, now if you Kowakrat and no boss one or the thing about. And I pay my members are so what to me and Monsieur. One Monsieur, I mean, come for Lumba in supernatural mineral water and Fama. Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grip. Now, some can show you, baby. Jubadi be a woody upon to be a water, maybe a party na way, a year na way, outdooring na way, birthday na way. Now, if you open Sweden, several hoa, and fence will be a cake, and your Lumba in supernatural mineral water. Now, some can be a bebo papa, you were bottle, and you was sachet. Penny for nothing once one san come with the 0555 27 4757 0555 27 4757 Lumba and supernatural mineral water. It's pure in every form. Let's get a grip. Facebook messages are back at crowd of pain. Someone link must work with Jumadi live all the way from Pristia. Manuel Kumsen, I say good morning, Brack. God bless you. We know Tim Nina. Yeah, the Kowaka Tamo was what they had about. Live on Facebook, live on YouTube. I'll share link. No, I've offered been soon to me here. Anidaso Wɔhɔ Obia.
I'll pay Shaba Kojo Sami Beats and I said, now Fedia Ekos Wokro Akra Tendum United and some not yet back. Johnny live on Facebook, Ruba share link no. Now for Fufro being soon to me, Hebe. And ran send me cause work as well. I don't pay the home come on. To make us a crack turning in about big Jana pay. Johnny live on Facebook, Obano, I shall link. No, I'm off of Robin so to me, Ribiana pay. Now, His Excellency John Dramani Mahama is the keynote speaker at the end of year school opening. He has also addressed Ghana National Association of Teachers. A review of the single spine salary structure. I know when something in the band of pay. Now, me and my watching a Constitution Day. But I say fear that they declare as public holiday. I should be observed as such. The bedroom command of pay. And if you that and Penifo say a Fufida, a holiday, Constitution Day is just watching up. At Penifo declare Fiada, it's a holiday. Birthday, Kwesiazo. Royal Central, and your birthday, happy birthday, Marquesi.
nti abusua braso dia ekoso ko wakata ma no pay de nsem ni nyina ye de ba can't get to Lumba in super natural mineral water. And I pay all the top stories, major stories making headlines in the national dailies and all. And then something in our eba and I pay joining live on Facebook. Kuba no share link no. I'm ofu furubin so to me ahwebi and I pay wojumedi so live on Facebook, live on YouTube. Kuba na do comment edia toho na fe ye den something in our edia bro and I pay wojumedi so high deal. 106.9 and that's what Obia. Now my catch was Lumba in super natural mineral water. What ada Roma na brenya brenya na ko wakra tamo boso no ye de bro nsuo no e kama ye de afam fidie mu to be so wonu nsuo ya nsuo e ya bodu nsuo papa enye nsuo bia na wasa wonom na se wotemi da se abra no ma okra so a se wonu nsuo bia keke enye nsuo a wonom no you should be very very careful the kind of nsuo a wobenom. And they time for the busho ko various hospitals ya dia nipa tai de kopa typhoid to wonu munsu a no are very very careful they make am for the amount no e Lumba in super natural mineral water your bottle and your one sachet o honum ti bomadi a medical catch or that sapun to bi a woto program bi a wo ye na fe wo pensuo edia sewa hohoa ma wonsanka Lumba in super natural mineral water bi ebebo papa fadi udwuma bia opese wudie eye Lumba in super natural mineral water wadada roma ene yedi ko wakrata emboso no ena na pay yedi bro insha ba kwadwo same bi betina se na fe yedi nsem ni nyina yedi abro na pay wo deal 106.9 making kind Facebook messages aba na pay someone link mo say Hitman good morning watching the show live from Pristia someone link messenger wodi abano no Emmanuel Kumsen was a good morning and Anidaso Wɔhɔ God bless you and keep up the good work. The Rekayite message wodi abano pay was wutie dwumadi no to so ba no share link no amofoforo bi nso atumi ahwe bi Frank Kunadu owusu message wodi abano pay Frank is no so hwe dwumadi no all the way from Kumasi Ashanti region ehona Frank enso ehwe dwumadi no ko wakata mo boso no yede ba high deal 106.9. Yanko commercial break in Krata and I'm say a caca so kakra, but Yanko commercial break. Ya ba, ya den some neighbor. It is
Minia, Femmewaso, any Umreka Kra, Namenka, Diofosu Plaza Hotels, 171 Trail, Sawo Bebe ye meetings, and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels, our very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdeal, now baby, ya, Ubenya Diania, emo de, nemo sham, na pomudi womwedi, and now ope and sapapa, betre abodronsa, ya, so bogo minasia, nipe diamunina, by your fum, anum dia, Measure baby, said Diofosu Plaza Bar and Restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, ya, a memma, and a man, to Miss one trini, a fair modern event center, yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, set weekend piano, live band music, yeah, Mikawum, neighbor shake you, Amoniaje, Echegusa, oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, dear, Dine Papa, in the Padem, dear, a buso, into Saope Hotel accommodation with a serene environment, yeah, Ubenya was soon dia, ya be punama, a fair 1-bedroom, any 2-bedroom apartment, yeah, Ubetumini Wabusia, a betnum for a limited period, a fair the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a botan so, any attention, ya, Nina, a walk for India, a brin so, Buhuya, Waherase, any fire service station, no, any dish anymore, so qua denta, your fraha, Ubetumi a freya, or Mayiso, 0530458834, na 0207979461, email info@diofosuplazahotel.com, website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com, on Facebook, DLFM 106.9, on Twitter, DLFM 106.9, on YouTube, DLFM 106.9. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com, on Facebook, DLFM 106.9, on Twitter, DLFM 106.9, on YouTube, DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. 5 minutes after 7 a.m. here. How you deal? 106.9. We're doing a live on Facebook. No, I share link. No, I'm off for so to me. I will be and I'm paying 7 in also a good www.dlfmonline.com. Once we to me a jabrena feel working kind stories are a good honeymoon. Nandra, some course work as swap a idea near time, papa, and a pay you be the home come on. The Kuwaka Tanamo Boswana baby and a pay come on. Was see a dinner year, papa. Come on, honey, was see a din. Today, joining live on Facebook. No, share link. No, I'm off of Rubin so to me. I will be Jumadiano. Anidaso Wɔhɔ Obia. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. I was having a crattering in our baba bedroom shrubber could use some maybe wa. Maybe an affair, Mimana Quaba, Nafi, Kuwa Kratamo Boswano, one farm, M. for. Some imagine. Bibia walk out there. My minty one pay no pay Kuwa Kratano, Nina be drew dear. Oh, yeah. Some of the Nina do Nina. Okay. Nina Bandra, dear, you didn't hear saying to me, and Kuwa Kratano do baby almost Christmas and a muku brick. Say, you went to me.
ensi form tina ndo mante kan nti mo fa nche nyebo apayo na de krata na ba won na de nsabo na ba yo mate nti ana no pay ko wakrata mo boso no same bi ubreni Ghana 40 yenkwae right yenna Ghana foase ene akwanya de bia da omodo ma yetaye n'echiri na anope nsema hodo a kwa krata de aba no edoso pa na emere we kure de betena se na etutu ne asere ne abasa na Ghana fo ahu nsema hodo a edi ehim ewo oman Ghana yenku akrata ahudum na anope no kwa krata mboso ne yenhyase emfefre okunini kwa krata de adaso we daily graphic kwa krata no esifom anope na ubehu oswafo no ene wo hwe oman Ghana yesika sem so mekire Dr. Kessel Atoba Forsen nimfoni edaha no msi na ono ene ye finance minister na enkra betodwa echirim se emfempim mienu ne eduonu ensiamu no ode nhyepa agwakwan mu ehokwan hodo befa so a obetimi aboa na wonom ajeje to nkakra de bia toto so na aboa na Ghana yensika sem no empenifo atumi areset na metumi akonkan ede ama omentimi kese de Atoba Forsen a ono eye oman Ghana ye foto samfo ne ni abere pa se ekwan do mafa so mbeboa na eto kakra nkra Ghana ni bia bitumetua bie na yemvat no etimi ameska aba eye oman botom ne anya bidie di oman Ghana ho bra no emfempim yi no ene edunu nsemu de ya de bibia de kwan mu a emperifo ne hyepa gu akwan beboa se be ya ne mebekọ nkan etimi de ama oman Ghana yensika sem na ukoku akrata na esoro no ma mu kirem se ye Reverend Wingam ode ato eye amenyo gomai Ghana ade hire nyina nim se osrenye na da osreye mpa yenye omama pa na yenyai proye ene kankan no echiridie evise omai Ghana enema nkonkan emfa ma yehima o ma yehu boto no emfa kranhye no wuyi amanyofo eto nkyenya yene yankasa ankrankra yensuso yetimamufue no edu baabia yambra ni esu ahodo bia ye de na die no entimi emoa kra yensu ni yeban ahodo bia ye de na die no emoa ndisi ye nyina ye pese ye boa na oman Ghana man no etimi kɔ nanim mpuntuo kwan so ene mapa eba edema ye nse de dodo na ekondo se wono betimi etukwan akwa monone etimi akwa kope adwuma ye na oman yin so si ye nyina ye yi pro ne kankan eto nkyɛn na ye de oman pa honhom edura ye mu na ye hye oman pa ntade a enu betumi abo ma Ghana botaya ye de asie ni so pese oman ye mpuntuo man na Ghana kɔ nanim ne mpuntu dwumatumi boso yensika sem tuto ye na kwan bibia ye kama no ne nyina gina ye nyina ye so nti se ye oman bai ye mo ye homoden sen ye betimi abobra pa titiru se be ye oman pa oman Ghana de baabia onfa wonsa nkyere so nkase wi de nyam papa dia enye maame dia eya bandia esaya memfa hom saa na mutu we ya de asebe wo yetimamuni anasa oman ba na de shutrim na wantimi anyo oman pa dia omampeni baye de betuma ye bia owe gali eye grama mpa omano entimi enkone ndu ya futu a Reverend Wingam ede atudwa ede ama oman Ghana ma nyina se yentu na mompane mo na oman no ye nyina yempia na kakra emfa nkonkoduru bohye asase we yensema hodo am daily graphic kuni kwakrata no ede ba emontene ene anopai na yento aso na yemo enwuram ne enkopie mu ewo daily guide kwakrata no ede nsem ede abam na ubehunu Kennedy akom preko ohene Japan ono na akane na oye mahye de ma de hye wonom ewo asen central amekese de okirema mahye bedwade dibre no wadi ache wabre enti ono ade na konwa to ho se mahye bedwa konwa ne de nya de a obetimi apreview na sesei de twidi ampa onyankopon asonda ye se yepe obi a obetimi aboa na wabediga nanim so mampeni na wabetse o Ghana tebia ede akompuntum ene bosha asase so a eyo no Kennedy akompreko ohene Japan ni senti ogiremu dendenden pa wopre se ne MPP amanyokoi ekwa akopɛ nipa ono betuma aka ni papa akwa akogitumi ede ama MPP amanyoko no ewo mfempem yi no ene eduonu nwatwa bato no mu dia osrada omen titiri ni MPP amanyoko no delegate for na motumi se moto aba no montomane na monim sei ana no 31st year na de chen ya first year na dwumadi esunku bi todwa ewa UPS enya sem kumakra na top crazy endorse Japan
na ɔman Ghana asɔfoɔ no mu atwitwa kuro mpanifoɔ pii ɛkyerɛ mu a MPP amanyɔkuo sɛ mu panipa a ɔsɛ fata paa sɛ moto abama no na mfempem mmienu ɛne aduonu nwɔtwe otumi kɔgye tumi ɛde ma MPP amanyɔkuo no di a ɛne mu ni haw monto mfama Kennedy akɔmprɛko ɔhene Japan ɛyɛ connected ɛno na betumi aboa na amanyɔkuo no ɛtumi ɛde nkunim sɛ nte saa na manto ama na ɔno nipa Nyankopɔn asra no honhom mu sɛ nyame yɛ adom nam de tumi ne mana obetumi aba abɛgye tumi aba abɛyɛ ɔmampani na ahwɛ Kennedy akɔmprɛko a asɔfo no bi kura akyire mu sɛ wɔhwɛ ne mmɔdenbɔ ne sɛ n'ani yɛ den teɛ na pɛmpɛn so ɔmaga na aduro no yɛnyɛ matrɛ makɔ asɛm ɔno ne nipa n'ani yɛ den akyɛ sɛ obetumi aboa na sɛ bi ɔpa obi sɛ ɔmɛyɛ ɔsoafoɔ na nipa na bana sɛ bi ɔbɛyɛ lakada sɛ ka bɛyɛ kokwasa obetumi abɔ na tutu paa twene to afanyɛ bɛboa pa maga na man yɛtumi akɔyɛ nim ti yɛpobie n'ani yɛ den no bɛboa paa na MPP tumi aba de a Samosan Kennedy akɔmprɛko ɔhene Japan ho de a asɛ mu nsa ka poma no manwam mo bɛbrɛ paa we yɛ nsɛm ahodo a okuni daily guide ko akrata no ne fa ɛtɔ so emiɛnsa ɛde ɛbɛtu dwa ɛnɛ anɔpa yi na sanso na Brian Echampon ɛyɛ aka ne ɔsoafo a na ɔhwɛ ɔma Ghana yɛkua yɛso na meka sɛ wakɔpie mu ɛwɔ walewale na hɔ no matifo de mantam mu ɛnya asɛm kuma na ade hyɛ na gyina tum a ye ɔmu kyerɛ mu delegate fo n'ani agye mu yɛnyɛ wudeni woyɛ bue Brian yɛnyɛ wudeni woyɛ bue Echampon yɛnyɛ wudeni woyɛ bue ɔmu kyerɛ mu a pɛpɛ wɔ ne suade hunu pa ɛfiri sɛ emre bi atwa mu a wɔno kure ya bɛyɛ ɔsoafo no ɔhwɛ ɔmanga na akua yɛso no akua 40 den na wɔ mayima na nya sim komenti delegate ne hu ne sɛ ɔno nkuto ne nipa a ɔmo so moma ne tumi sɛ ɔmo som MPP no nkudi amayɔkɔ n'anim a ɔbɛtumi akɔakɔgye tumi nti krata fɛ taso nsia ɛwɔ daily guide ɛna ɛbɔ amane sɛ Brana Champon ne campaign na nto abo a ɔbɔ ɛwɔ walewale no anigye aba no amayɔkɔ no mpanifo ɛwɔ hɔ no mani agye awe kam ne kama ɛne mu nsɛm no so emu ɔda pasa no manama daily guide ɛde aba na meka sɛ opanipa ne de Frank Edu meka sɛ de mpanifo akyirim sɛ ɔno ɛna Zen petroleum no anasɛ adwumaku a ɛtotɔ fango tɔn fango wɔ maga na mu no ɔmode na akɔyɛ wɔnom new board chair ɔno ɛna akɔyɛ new board chair ɛde Amazon petroleum adwumaku no nti sɛ wunya hu Frank Edu a sese de ɔno na ye new board chairman ɛde ma Zen adwumaku a wɔnom ɛtɔn fango ɛwɔ ɔman Ghana na ubehunu Sami Jamfi ono ene ye openipa oda good board edwumaku no ano edema ɔman Ghana na ne fonu da ha sei na ɔkasa na tumi so ɔde ne nsa no ɛsene bo ɛna wo bojempa wadwa tumi se ne abere pam na nanse beto odwa kyerɛ mu a ɛyɛ good board edwumaku no wɔn matumi atena se mesika botene $214 million toppable million sika wei atimi afɔm sase ayira kwa magana boka said na no ana Sami Jamfi ko kata kyerem se good board fight back Sami Jamfi ani abre akoyi ne ho ano a wabɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu nyinaa kyɛ good board adwumaku no nya adwumaku a we no ye na ye de famfaso ma ɔman ye fam pemfaso good na mototo no ɔmpɛ sɛ ɔmoboa na Ghana sikasɛm yesi de ne nya ahoɔden nti emutu saa na mo no ɛne ɔman Ghana sikrakra bia ku baatan ɛne aso yɛ hwɛ ɔman Ghana sikasɛm so mekyerɛ finance ministry no ɛkabom ɛyɛ adwumaden ɛboa ma Ghana sikasɛm yesi de no enya ahoɔden agye ne naso ɛne adwumotu omutuo na saa nsɛm awdo am kɛkɛ ka na MPP ma yokunu ma bɛka yɛ nsɛm twerɛfo nhyiam awdo am yɛ kudwon pɔn kroma na mo ne ade abɛgya bo kyɛ sɛ nsɛm bɛkeka gu ne ho fi o kyerema no kurenim o tanyan kwa wɔsɛn adwuma na wɔyɛ no wabɛboa ma ne Ghana sikasɛm atɔyɛ nti ɛyɛ wɔ mo ya ahye wɔn pa mo de Ghana cedi kɔ kwam 15 cities 17 cities na ɔbae na wabɛboa ma Ghana cedi next year kura 10 cities in a peso kakra bi ne ade a ɛnya mo de tan hunu kekenti mu gu nanim asesa o kyerɛ mu a yɛnka nkyerɛ Ghana fo gold board ɛnya adwumaku so toska akɔ ɛpɛn ho mfaso na mmom no wɔde boa ma Ghana cedi ɛnya ahoɔden sɛ bɛyɛ a Ghana ni kɔfa ne ma wa monone na yɛsidi ne bɛnya ahoɔden sɛ bɛyɛ adwadifo adwadie bɛkɔ nkan na obia timi edigwa kama na obia sikasɛm atumi akɔ nkan nti saa sɛnsɛm bɛkan sɛ gold board ahwere sika botene $214 million no ɛnya no korɛ o ten hunu kɛkɛ Sami Jamfi ababeyi na no ɛne ho nsɛm ɛno no
Yanto aso no yemfiri daily guide mu na yemfe yani emfenkyere mu the dispatch ko akrata no edensam nam anopai na wo kyerem a oh my Ghana yenyina omampeni ebede kyere professor nen Jane Nana Opoku Ajiman Professor Jane Nana Opoku Ajiman eye Ghana mampeni ebede kyere na oswafo no ena ohwe oh my Ghana yehumasuya so yonumunyamfo Haruna Idrisu odensam atugya ekyerem a ena dodo na yekasa saa na oman die na Ghana mampeni John Dramani Mahama se odi akonwa to honom a na si wokwa hwan mpobio ena beboa wo man na hwan na ebedi NDC menyuko nanimu ena Haruna Idrisu ekyerem a katafe toso edumieno ewo the dispatch se yenka nkyere Ghana fo se omampeni ebede akyire Professor Jane Nana Opoku Ajiman. In fact, Wasafeta we capable of being Ghana's next president. Say, Yamana Kwenya so omeye Ghana mampenia. Obetimi aye. Inti ye nwa se nipa bi keka kasanse nsem no. Na NDC amanyuku no adene hyehyɛpono table ne da ho. Ohun, inti ko mampeni nkwa se de ya mpeni fotaye no na no. Kana be de kyire wo honom. Inti ka ye po bi kura mpo anka Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yankopɔ ya adom na mfimpim ye ne du no nwotwe ba. Ne braso esese odi akonya no to ho na oko na nke NDC epo bi aba na yem maame Professor Jane na no Opoku Ajiman make so yo mampani abedechiri no emudi tumi ma na nka nse hwe maame Obia ni mode mokɔ nkan onum de mapa wasomo manya che ndi maame se fata pa to ne de ohuni se nipa obetumi aboa na Ghana mampani John Dramani Mahama de ne somba wie ya obetumi abeprepre kyire na Ghana atoa so akompuntu dwuma mu die Ghana first president obey oba enye vice ka Professor Jane Nana Opoku Ajiman yemfatumi ni mano na dwenkyere no wei yoni minyamfo Haruna Idrisu education minister enum nsem eno a katafeta so dumienu the dispatch na de nsem wei e de bae anopai na yeto so na yekoyanim na Ghana mampeni John Dramani Mahama ne phone da hanum sei na Dr. Kratos Edensem aba Edensem ediaba Dr. Kratos Mahama ekyiremu a wohwe Ghana mampeni John Dramani Mahama the second come na ya de bia ama Ghana fo anya gidie pa ewo Ghana mampeni na afi nso NDC amanyoko no bio efiri sei wohwe Ghana mampeni John Dramani Mahama ema na oka se wasamba ne mpre nusuo no Ghana fododo na ye ono madwene se oba obeidi obetwe abo so efiri se waba abeye o mampeni abedi akire aba yo mampeni awie edidibre wo Ghana mu ha nyina bi sabe eni biribiri yenti ene wasamba pre akonwa bi so wasamba yo mampeni de tirimu nya fita obetwe Ghana fo abo so aba fifido mpenim awie ni wako nanso Ghana mampeni John Dramani Mahama baaye no wohwa na muntu a otuo ni supa wode na dina kire se Ghana da na koma so yeba papa wa manne Ghana fododo na anya gidie se Ghana be ye bio Ghana be ye pa dondo hu ni se trust anase gidie Ghana fo anya wo Ghana mampeni John Dramani Mahama mu no o mampeni egusu etwa sapa bia to hono ma nimpa bia obeba wo na kire no so wontutu na mayi a na nimbegu asepa efri se anamuntu a wotuo ni butu no eso pa eye size 1005 ndi sa oba na wanhye ni ya obetom the Ghana mampeni John Dramani Mahama in fact waya de and Ghana fo anya gidie pa wa memu a obunum enti wo hyehye Ghana foforo na eyade a obehia Ghana fo nyina kitai na Ghana mampeni John Dramani Mahama bekoso asom oman sumpam enti yenyina yentai o mampeni echi na national chairman edema NDC amanyuku no eye Mr. Johnson esiedu enketia dodo na efrenom General Mosquito na opening foni da ha na katafe tosum yinu ewo the dispatch ebo amane say NDC is committed to a 2-term limit enti esiedu enketia say yanka nkyere Ghana for say Yankopɔ ya adom na Ghana mampeni John Dramani Mahama na time so a wate se nipa bi keka o mampeni modern boss ni oba ye nche bia be ya fi ba ko ntem ani na hwa na muntu a wotu na
ti kompo na edwane sei ne wodi nka ti creator de anka be komilika pa afi ba kontem ne Ghana mampani eyi adwuma saa no we die obehia 2 terms enti Ghana mampani tam so a we die mahama to aso ene we kire mi se de mahama to aso a e de mahama to aso ne mu dwuma ho saa ada na mumfa obuo na ni die emma oman Ghana mamra oman Ghana mamra ne da ho a ye hweso di bu oman no waye hyehye ato ho se oman pani bia besoma wakwa ye 2 terms wakwa abroso aye 2 terms oba mfie 9 uwie a na omoden bo so ne na oman mai asan de mfie 9 aka ho na ye mfie nwotwe uwie se okufie na nansempo na Ghana mampani John Dramani Mahama ba ye kurai okokote abedwokuo so munye hwehwem emfa oman Ghana ya mamla constitution no vise se na mamla no akwakoye a cake ayedada ayetwem kabia tie nsesem kakran enum pokura no review committee ne ba akra mu kirim se 2 terms na ye enough e de mo mampani bia opeso bo na Ghana kwa nanim ti omumpo de 2 terms na no omun nyintumi se ye nkwotre 3 term na se 4 bia ena afi nso omokura de emfie ma akoma betutu so ampanifo gituma enu se no wo ba wo first term no be ko 5 years uwie nso na yesan de foforo ka ho a ne wasa akọ afi ba ko asa ka ho na ye 5 years enu achi ne wanya 10 years na wo de ebu omen na pa se wako 2 term na second term na wia yemfa bi nka ho de enya adwuma enti NDC amanyokuni committed say 2 terms na ompe omumpe foforo bi abiu ti Ghana mampani wachiamia ni masemka na wasuma to time no so na ye yodom a ese di nkete na ye national chairman de NDC oso woni de second term na word ba first one wa ba be yo mampani ebe de akire we are the luckiest president ever e Ghana ha ti 2 terms ne de we de awie obi bia ba ya animanim ya time no so a enyewa dwen kura so be gina bio na nya de ometwe ama akora ene ye daily dispatch ensem no ti odiaba the new trust ediapa na ensem odiaba no emu odepa apostle aka brahma odiafutuo pa de maganafo a ose eyade ba kwa ese oman yadwen ho pa ne se ye pamanyosem dodo jese utumi se obi ade oye bia no owo interest obi bia woyem anya mpipia na NDC intianamo obi tu ne sabi se obedi ni pawu se obedi omaga na brompo a eye na ban de sabi odi sabi nsem hunu kura na yeta akire ebo ne chiban saa na sabi nsem hunu saa na oman ne yehwe ase obi su ya de pa ese yeta na chi ne yebo ne chidom na oman ne kɔ ne mpuntu mu no ye nye da wokwa me na meba no kokofu bo no wokwa me na meba ayese Ghana Blasters ebe wo ntwetwede saa ne aka ho nsem ne ayiw ne abench ne manya bi abo na wo wankwanche beze ne manya bi abo enti saa na ekoso a utumi se bi aban bi yi ade a ese nka oman ye ta nachi ye begu nanim ase ye beka nsemmone agu ne ho fi saa ne ye hwan no na obi fufuro so abedi bi yanya ne saa oman ne mpuntu dwuma ne ade ese oman yedi si ani so ti so bi ba na wo ya ade a ese se ye nyina yenya saa susunya pa ede tani panachi ye nyina yenya tu ho ache honhom na oman ba pasu no ebi wura yemu ne de pagya Ghana ne ye de oman kwayanim ewo mpuntum na se betena se na put him down yengu nanim ase yankan se manim to no so na ye onlusu aba na meso medibi na nya ne saa enti Ghana fo a sabi obi di nsem hunu a ma banti na me bɔ ne ho ban no yesi munyai mo pe politics too much ye obi na from say serial callers utumi se nipa ni di nkwase asem still obenya kari dia bɔ ne ho ban akeka nsem pa afa no ho kakra obedi ntitefa wajia 100 cedis na wo hwe ma Ghana man ni nyina abɔ yesi mo sa ankofo no mani ente ba akokra yesi munyai apostle na ka apostle aka kyerem se mani mie ba akokra se o ye Ghana ni na ma amanyasem afura wani na ade ye yesi enye ade enye yesi ye ese o obi a wani mie ba akokra yesi munyai sa nsem hunu no na munyina mo Ghana mpuntu nkwa anim na de mo ye ne sebe mo ya ye ntetekwafo too much na mo Ghana no ye die kura ene ho nsem no na Canada Japan draws massive crowd at Cairns National Praise in Accra enti kratafeto so nan ene bo amane
what the new trust kuakrate no mchirima enya semkuma MPP openipa ba ko no so yiniti ene ye ken da soro ho opre omampani akonwa se MPP amayoku ni fama no na nyakopo ya atoma opepombo sima ye umde toso aduasa ba ko mokọ akoto aba montoma na ken praise no mchirima anya semkumu edom wa mu kire mu abase se ko pake pa wo EPS ho no mo no nyasem kuma ho nyina bo se be utum second e wa kitafo to mu kire mu a kan Japan de nyame anim nukure ni odopa nipa bia nyama no pa wa MPP ma yoku no mu de e se de tie bia no se bibia nsesa de a wa nhwe abato no e be ye se tefre ahwe ase no wa mutu a otanya enti mu watch out se de dom no ne asofo mpanifo bi ni won ka biegom bia ta na chi ne de de tie bia ken ahwa abano betume di munkunim edom no doso pa omo doso pa ti hunsema ba na yento aso na yenkwa yanim na ensema ba na real double your effort in the fight against illegal mining na yaw AJS president Mahama na yaw AJ edensema tudwa echiremu a Ghana mampeni John Dramani Mahama baye no ode to Ghana fo nyina nim say emla na wobo ntoa wo mfempi me na dunu na emu kire Ghana fo say galamse ko a Ghana mampeni dada na dankwa kufu ado sha ase wo ko no obeye la kadaseka kokwasa saa magana yensu yakwaye ene atena ye nyina say inti yemfa sombo no mampeni dada na adodankwa kufu ado ene MPP amanyoko ne firi so mo anwene Ghana ho na wonom ekwadwene wo mafu to mamwo o man magalamse ko no yantumi ankro de oba se de tie bia ne galamse ne de ebeye the ten of the past ebeye twemu ka bia tentem so kra na obisese o mampeni wo ba ye ewom se oguso a wo pera se obitu ase nanso ase ahode a wo de ahyebu na wo fomo o mampeni wonto abokasa okeka no obenya akonwa na ase wonsem no ensisi so se ama no o mampeni de ne yehuni good body buy si good omjo to ni nyina ya galamse fu a gala fu ya matoto good ne sa because wo hwe mining companies akesi ska ko na mo nto ma good board fu hwe mo de ko mo de ma de kokra ko to ma de ajo musika buy small scale miners ni galamse fu good ya na matoto ni ade na mumu wo tototo ne sa ne de se boys ni nyai sa o mo gya ya good board no mu begu na intemu chiremizo mampeni double ne action in the fight of illegal mining no onfa ne nansi fom ye no nkun tokwa ne ye na ase mampeni ase ntokwa na wo ko na nhada nkofom asa de wo ko na wajai ase wo fase 19 kro no ase wo mia na wajai a nti o mampeni wedie wo chani osra wada Ghana nsuo nyina ase nyado ani na eka nipa ene obi kwowo a ne ba ne nsa na ye du ne nan aduonu na tuatua ho aten ye kidney nyina ebesai nso bone a ye no bunti ya tena ye nyina so na enipa ese ne nyina yi yakwa ye nyina so yetwamu no ye nyina se no kwa to mampani we die obesrew enfempim ye no ne aduonu nsia ye koya ne mu die sagalam se okon na wasua no magana fo nyina hu se wani abere se opese otu ase esisi ade a wo ye die ye ma ofanse be ha dwen nti we ye nsema nana ya waje ede ato Ghana mampeni John Dramani Mahama nim no chiri mo ha adwen so mampeni de nesi form the business analyst they ban wo chiri mi say good board driven economic stability to make say de osoafo a ohwe sikasem so mfoni da Dr. Akesra to ba force mfoni da and Semi Jamfi chief executive officer edema ye good board omfoni da mu chiri mi sana muntu Semi Jamfi etu no oboa magana yesidi no enya hoden ejene naso me sikasem so etimi akonkan etimi edi ama omen sanso na otumufo pays historic visit to IGP today enti asante hene otumufo osei tutu a ono ete eye krawe homa so opemso ene ye hwe anu se obetimi ekwakwehia omaiga na posisa hene Christian tete yohono nene onekwakuti nkomo ni nyina fa homba monsense mu a enti asante hene ne ye hwe anu se one IGP posisa hene ebetumi akuhia ewo na tena na twetwe nkomo mienu aboa manema etimi akonkan ede ama omaiga na
ahobambo ensensem na Dr. Clement Apak Deputy Minister for Education wachire mu say Education Ministry no omo reject 25 fee a ompeso omo to Universities of Ghana so no omo nyintum sa 25% ne there omo reject page 5 business analyst na din same way at abam na Ghana Post Service ene ECG mpanifo chire mu say yanka ncha de hia mo wo mahia wa mo chire mu a krono pa mo bo wo mita ho nsensem mu no nyasem kuma wa mo si meter theft ekoso pa wo mahia enti ade hia mo wo mahia yese beni mo twe ayi nyasem kuma o nyasem kuma mo chire mu mita no omo twe ahoma na emfa mitanim na nam baabi na mita no bonchen na je say ECG anyinam kane ho de na mu yusu no free nan mahiafo no de mu ye ntebe bo aga na mpunto de ye omu kire ma kapa o de bo ECG gbako ne nya sebukuma wotum so bi de ne dem ho makwasa street po no so baabi wo soro na watwene dalet na de akone dem eno no wo so ne AC ya wonum no opie kwa tu kwan akro otumi so AC ne so service we ka de kwa aban ho straight forward nya sebukuma dem kire ma ade hia mo ma hia de o ma prepare de ama ECG adwumako na aje se adwumako ni gu do mo se yanka nkyira mo ECG adwumako ni mante ne bakrum o mo ne Ghana Post fo na eba na o mo chew se wo wakoto meter de abeba oda ho ene wakom miem dindin ne aje zade na kura radio ayesa cake no mo nso so amu yusu anyinam kane ya emfa meter mu no ha tokwa eba ho no mo nhye no nso nti ade hia mo ma hia de ntokwa ECG adwumako ne Ghana Police Service for Mante and Eba, Muhe ni yesi mitemu krono pa de. The whole Ghana, si say de ye pa ma mo mita ho krono pa de ama hia. Isi ya na matopu. Ghana no yase mukuma. Na Daily Satellite eden sam nam. Na waka wa habio say otumufo pays historic visit to IGP yaka ho nsem etino yemontra na yenkoye nim sanso na all powers is from God. Canada Japan says as Crazy endorse him to make say the Canada a compare which him say to me nyina ayasa for urade dia to me nyina eya urade dia to ne dia wo to me say onim say pefe aba mbotui nyankopon ka ho a eduru bia nka dem ti say dia sofo na tan na chi ne dia onim say to me dia aba obedi nkunim ti mama aka ne dia mu ye bi keke to me ye ne dia na honorable agye mensan ye mahye de ma de hia wani mwa wasa east na bronya no odini ye pa na ono nko ani watimi ya boa ema branch constituency executive no nimpa be bro 1005 obia botomi yede ene o mwadi ni fefefa obia ho atone pa daily search no o se ani gye ko pa de ma de hye na ono nko ani o mu nyina di bi of also na unpaid teachers warn of illegal action if arrears remain unresolved. Katafa tosonan with the daily search at Ebama say. A chirefo ni benom, but Pimusamra Yakasay. When a match radia MVP entemuni, Busmipi entemuni, or market ya emma. Ebenimsum podia, just say, Penifa for Majuma. One of my license, one of my senka. Aye bisi basa, or much them so one penny, or moon and tintimbia. Where dear. Mriti ebim so mo antehwe omodo mo aka de nyina begu fom omo nkon kwakira de obi ba me bo homa emenya adwuma nye wo mra omo susu omo kira de no beda kom ebi nsi da edenya omo han efiewura tu wonom ema na ewom kwa no ho omo bo no mo chirim se sebe omo kobobo asibran so manya sika na omo kwa adwuma de ombedie se omo yade mpo mapomu den eho nsem aye bisi basa enti aban enanimu yada eka bia do no kotua sente sa dia obeto omonka na nsenya akyerefo no makom ho bio na kwachi ofosu hint of links between Oforiata family and Fisikisi Ajaben openi po hwenkide ahudie so omampeni asoye ye me wofa ase fellows ofosu kwachi kirim se yi de woni man hwehwe hu ni se Kisi Ajaben and nso akane omanga na foto samfo a mekese de wayi fom oni Ghana bio owo US amfra papa bono motuom ana omo kirema papa yi na busua ene Kisi Ajaben dinsa woso a enya semkuma na omo hu se no ka ho pa na Kisi Ajaben wantumi amwa ma Ghana mampeni
entimi santimi aka kanofoliata ma hwehwe ni se viso mususu se sika pa wadi ni mem ha ne nyasem kuma na kisi ajaben a ono ne da asoye hwe o man Ghana so obi ye ne otu anamon bi a ommo no kwadu no mfa nkwankwa dan attorney general no kisi ajaben no kanofoliata ebusuafo din sa wo so a kyese ha adwen pa na yemfa the Ghanaian Times ko akrata no ensoro so am IGP NFI otumufo ene wonu muhia twetwetwe nkomo ahwe Ghana NFI so asanteman ho bambon sensem kratafa taso du bakon e de IGP mfoni wa ha na otumufo osetutu sekutu sepi bam piao mfoni da ha na passengers stranded in Accra, no buses to convey travelers as work or school resume. Katafa toso dumienu eba manese meke se de endrada enya se kuma wankran ha o. Ahun se bro nya na twam. Ye de awie akaye nsonhwe. Na kwantufu etu kwan akwa achichi ne bencheye ene schoolfu a wo mo eco school no. Omunya ka nko. Me ofa ba ko frɛ me. Anope ya ewo mia mikro ba ko a eda mfikyire ha ya wahu se otu kwan akra wanya kan kwanra enya sem kuma owa akraman gomu akraman na so ye hye se otumi usendra mia me pon adwuma me kofie enya sem kuma se cars na mawo enipa ye kwan ho se tum se nkrane na hyenkafo no hyase ye na Ghana drivers ndi so munya hu ne se enipa bu kwan ho a ne ya hyase ye bodwe obati ane la pass shiashi se wo kwa kaso onye da ekwan ho endra nya sem kuma to mu kire mi say bronya ne ye de awie ne se ade ba kwan ba ye ha ba kon so ye ka na ema o adwumafo bre schoolfo bre pa na kwantufo mo kwa akire bre te endra na awreho uhwe schoolfo pa atwa box ahodo pa sekwan ho a ne mu ya pa te asema pa Ghana ban bo modern na tobasis gukuru ai na Ghana fo bre dodo ye bre dodo na Ghana man peni ne smart dwe akire mi se kedesi ne high school student ba ko etuminya kukuduro ekoto hye math teacher so kire ne say ono obokro no a math teacher na mprinti wa kire ne sheje wakwa kwache teacher ne sheje wa classroom oni na tiani pa no sumbe nkum ne nifa etieti teacher ne fa ho ni so Ghana man peni kire mi say ye no ane say na amen sabe o mana ye timu no emra ni mu ana se school ni tuminya kukuduro na watumi aburu teacher ni ananwe offenso school ni baako ekofa 9 teacher ni ani say so na watu adentira ono na ko break na ono no oye senior man wakọ ni break na so ma classroom a teacher ni wo se ne hwan say wo hye ne twintwan so nkọ classroom ko sua de non teacher ni no nya banta ene teacher ni to a ono so ato teacher ni to a na wato no hu se teacher ni na betire susunti no teacher ni no pese obo no no sim no be bo me pa de a mekire wo sheje no fa 9 teacher ni say so watu nani bepem ne ekire din yankwese hwi wo manyim ene ho sem na Ghana man pani ekire mse dabi sabe yentumi ntwa poma ma ne sene ye tentene na sabe se duaba ne wasan kura ye kwan na yete enti ye ba ne se na o school ni utumi to teacher ni so bo no ya mpene da se no ono ye Ghana man pani de bi nsi bio na ya ne yampo se asem wesi ye ne nipa bi akọ afa ekira wofo na tumi akọ hu Ghana Post Service mo akọ yasem na befie ne kukuo no be kan kukuo mu asem we so ye criminal case say kwala we tumi kwada fie se kakra na next time ye de adusua de na makotua sika kakra fia se wo banum ase wo ba singlet de kwakoma teacher ni se wonye na mayi asem na befie apraprekire wo ba singlet na te say ya fia enum satia keto no kra singlet na meka kire wo ba singlet fia na mo de ama teacher ni no na bofre ya teacher ni femfram kwa wa bono kwa na Ghana man pani bi se be se school ni abofra be teacher ni wi na sa wofo fa akire kutua sika fia sa ma teacher ni wi a e be hye mofra ne kutupa until we get a point a school ni abofra na baka se o mehwe ne kra enkwese hwe ma wofo betua menya kwanya buru biem ti Ghana man pani se sunna bi nsi bio se wonnim na ye student na wo to teacher ni so bono ana wonya teacher wo teacher ni animtia obama mra ni wadi
obe handle the Ghana Post Service no macho if it's a one your wadwin so be school person we ye otuatifo atutura agro na pese odi a kotena a posifo akacha na say prison na kosua de bra the Ghana man penin say osre we school ni a mo de knife na school ni kura do see the knife ko school ehu pa the Ghana man penin buafu say sa na man asi no eye ne ya na obehwe say binsi bio na school fu a mobro teacher fo no eto betimi etwa katafeta so dumie no ewo the Ghanaian Times and the same we banti black obra and some of the doors de na so brenti no ye nyina we snefa ko akatambo so ni sne dwumadi ahodo aka no ento aso Enshaba kwadwo same bia no peme da papa all the top stories, major stories making headlines in the national dailies with the in some nyina ba no pay quick commercial break here ba no pay ye bedin komo pa how you deal 106.9 dwadi anything edi Anidaso Wɔhɔ Obia twan ye besisi a Minia Femne Waso anyone make a cra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member any man to Mrs. Wantrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, nebe shekiu amawaniaje echegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. Edai papa, inipate dear Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia punama. Afe ya wa 1-bedroom any 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinemu for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Echu akwan ewo obotan so any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuye wa hwase. Ye ne fire service station no ini di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ye ofrafra ubetumi afre yen ewo homayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Te sete de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Nsu a menum anya kama pesu papa no ma chomebo. Nsu na ka sen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wonum bi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me kan hwe. Nsu papa ni anya na na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said the akosu ye kano no the saint my busu afọ de mama musu papa Lumba ensupa nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra so say adofo no nyina no an obi etu akoton dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia adamu come Akwala Production and Trading Limited and abomodi aboa no e de breye yo nsuo nie nsuo ane Lumba ensupa sene adofo no musu pebi etu a abra akosu ebo mama ne se opebi akoma ne nua beya o e chire hoyi the saint on be friend number C 0263983801 and I said 05407851010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betinya koye website ewo www.lumbainsupa.com obenya ehu akade nyina ewo ho Lumba Insupa natural mineral water get a grip with that silver brain FDA agi edwedie nkratwe atum Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Me
Medima for her back clinic abakra. And you won't hear passengers a gumi kai mui. A hana do na aircraft. Hey, and the sacran and put them at the moon. And yet the Muampa. The said dear, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujan Fi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years. Cano. Mr. Connection and Shadam Koye, na a Sakakra. She say, what Peggy Mama, what you have them. Connection, what about the crowd? Stroke, so dear, what found small. Just say, I did you woo any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, go opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Mayra Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And then 0500 727215. Me Dimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Adi papa chow yang fa
money I'm from. Oh, my I say, na me TikTok. No shoot, cop. Say me na wajit, no jit cop. Na me kin say pia na who chanty, na wa fair chanty, na me yimo. Say o money 1 billion cry, no be the one city bar, no need Nico. 50 P4, na me take one. Send me ma send dia kuto. Say be me dia tela kuma dentino, di me T2C so. Wasi me move secretary call. Me produce ya me the more. Ma ho kuru me sa me the doctor. Tell me need that the Nico. It me go so no me funny me so me go me for so no me more. People gonna want to ya hear me Jimmy Dog. Asa baby baby na what drinking me oh baby da me I'm on this what me asa wani me go so besti kwa abayo video dana ma besla me what me got na masia no say na go me pass ya down me na mo no jama yen say big boy onim say big guy kai won say big for guy so buy money and kwa wale every boy take toy man no ma big boy jama yen say unkuwa ni oba Sometimes stand in love kakra. Now when she baby I who pen and go do chong. So who do kitty na girl badam. Sacrifice na de ding na like come. Odi na go. Banal guy you kaki. Power for the World Cup baby fe party.
106.9, 3 more minutes to hit top of the hour 8. Anidaso Wɔhɔ Obia no pay. And it's a remix version from Kwabena. Kofi Kinata, Stoneboy. I saw remix version. I pay my ending Komaka crowd. Experience the ultimate in comfort and luxury. The Fosu Plaza Hotel na make for the Amawa. Look no further, open baby pa, and I know what you do home. Hotel come pass services in Wasra. The Fosu Plaza Hotel, look no further. I wanna make for the Amawa. You go for the Chimna for Butan so. I'm ready, I say. I enter for comfortable, luxurious rooms for her. Conference room for all your conferences. Events grounds for all your events. Swimming pool hall. Go for the Busate Chim. Latest hotel about Honomono. Friend of Fosu Plaza Hotel. Mama Casanya 21. From Penifana, if you want to see your reservation, Enquiries. If you want to book the Fosu Plaza Hotel. For information and Enquiries now from 24053 04 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort with your Fosu Plaza Hotel. Medica catch on that. So Kofodia Bri and a fat dental. Your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. It's a winning season again. And this time around, we're not just chasing wins, we're collecting them. And I bet for mobile phones, you see, I dial star 712 hash. Star 712 hash. Now, also, I go to DB. We are going to Papa. I go to Yedia, Sikabe Fidia, I go to Papa. Star 712 hash. Now, the luckiest are crowd, you want to find who shame. Options in the no option 1 and I feel option 2. One Casana will to the amount home. And as I will to the amount for fraud. So bet me the agro be. The luckiest are crowd here. This is your golden chance. Let's up on. Let's get lucky. It's a lucky dear. Oh, baby. As some day woman in here. When tickets back, when bet me I multiply 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community in so. Bet me 10 times the amount of money you stake. Now the luckiest are crowd here. Juma di mo. For mobile phone, I dial star 712 hash. I wish you for 1 man and the catch on so one day agree be why. Come up, the luckiest are crowd here. It's your golden chance. Let's up on. Let's get lucky. It's a lucky dear. Oh, baby. Say I didn't know the chair when I reside. Last stop here, baby, back with me, Dima for Herbal Clinic. Got a time with that song. What's the brand? Now, if you want for time on 2 years, the song. Very good news for people in and around the crowd. When I want credit and put in my sem done about Dima for Herbal Clinic. Got a time that's a brand. If you want for time and for 2 years, the song. The idea with the chair when I reside. Last stop. Me Dima for Herbal Clinic. Got a time with that song. Stroke connected to wall, which is in the yo ya. Upon no apostle. I will be Dima for Herbal Clinic. What was my round? I want to be home with Dima for Herbal Clinic. From 240-244 774 282. Midima for Herbal Clinic. Not a time with us, sir. What the time of better way at the end, sir. I'll be back Enterprise. Now we've got a wide range of clothing and accessories. A man in the Papa Pan, just so I'll be back Enterprise. A man tied the Pabwa, just one top, one skirt, one jeans, just a nina I'll be back Enterprise. Look no further. A man in the Papa Joshua, I'll be back Enterprise. Like I said, the wish and the mama Frano, the my wifey. Why did you be back Enterprise? Your bags, your bed sheets, your pillowcases.
Padam Pabua won chese. Obia wa be back enterprise on school bags. Be a school. I was out to school bag from Abofran and lady and attitude. As for any child be back enterprise. Kokwaji kwala ni amani nyina bi wo ho. Na cha kwa ya ben domi total filling station. Was 0538129775 0208156691. I'll be back enterprise. Home of quality bills. I gave my heart to you. 3 minutes after 8 and 24 bets and I said, I'll open come on, you bedding come on. Anidaso Wɔhɔ Obia. It's too late, even though I did my duty. Even when you never knew it, could I be somebody, not my best friend? Me to, na na na. Want to me cause I got walk around the world. I saw you to come tired, boy. Pempe was in the pempe. JJ, whatever we say. I saw you to come tired, boy. Fall in love, oh, but sometimes stand in love, kakra. Now when she baby, I hoop and I'll go to the chong. So who don't kitty, and girl, but them sacrifice that they didn't like it come. What did he now? But I'll get you khaki. Power for the World Cup, baby, fair party. My uncle, baby, I'm a guy, it's so insane. Say who I am down for. My uncle back up your mechanic to it. Asa, on the way God and my opening in Colorado. DLFM 106.9.
106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. We check your time na semadu abapa anopa no watwe ho ampanefo atena se ye ba bedi nkomo. Join you live on Facebook ba no wa share link no amofoforo bi nso atumi ahwebi anopa insuraba kwadwo sambi wo se ade yo the one se ade nitina fukama shebwa wodi so papa Kovitela ofia no Bismarck adu say ajoin you anopa anapa ye bedi nkomo me na afei me ma mpanifo akwa aba na afei nsama anapa ye pese ye ka no ye ni san nkomo no medical catch what say we streaming live on Facebook, live on YouTube ba no share link no amofoforo bi nso atumi ahwebi anapa openi match kwajo me joso bibi abako de me adom Kofi, good morning. Good morning, Hitman. And the Bismarck anapa wapom to say me adom kwajo anapa ye ndi nkomo ho papa wo se di. And Enra ye di dwuma bi wo radio yi so anopa no ye di nkomo aye ne member of parliament for Awutu Senya East edi nkomo ne nyina ye ejahyehye a ekoso ewo Kaswa New Market na Enra yanka bi anhyem Ghana National Fire Service per reporter eba no fire service personnel akobo insemtroni a uhwe video a eda hɔ a it is a bura wo board no enya broketwa. And the question I yebusa na pay say why must the fire service personnel and in Centroni ebe kontokwa to the extent say ye be bu Centroni na ma won to menya ne ho hwe kwadwo ma minti wa no pay minum so do wani de achi pa. Oh yeah. Bra ko bra me na wase ne akwanya ode ama me na ensem ne bi wo ho no ma what ya na no den yemfa nkyema eti fo mutia no pai tiefo joso ye nyina ye ne madwuma so na Ghana Police Ghana National Fire Service for otumja dwumaku no eye de boa o man in terms of ejahyehe ne ade no ono mbo adwumaden eboa o man kwan hodo bebre so nti di kan ye mo Ghana National Fire Service for abaso e won kodi omoko de boa o man Ghana ejahyehe ne nye ejahyehe nkwanhye si baabi enipa bi ka bi atrapo na wotwe na ntwe ne nyina moboa eye se adwuma no enti yemfa enchia ene na ase ma wo mo adwuma so na wonom eye. Okay. Na Endra mfoni kakra mi hu na I mean so disturbing pictures ano ode kakra na omana yetimo no ye wo mra e wo man mu a edidi dwuma ye wo mra wo man mu a edidi dwuma na ade ba ko a eye mani pa bi ede wono mo pe eye de omo pe ni nyina ne se emra edu ba bi a etoto nase na mahye bedwafo bekọ akwaje mre bosum bibire ntem akwatwetwe emra no asra na abasa ye bepene ye mpene ye mfa nkọ ha ye mfa nsi ha na wono begye atum be wie no na mra ne ba abonten a eku ahodo a hye wono mo sese so mo hwe na mra ne ye adwuma se be ya mpenten kwa ahodo a mahye bedwafo kwotena ase ko bubu ho kwaje tum ne ye adwuma no na saa bra mahye bedwafo bre no sebe akwa ehwebu adasem na faso bi amaso ebi ena ka homa ne ma hodo bi aya ekoso o mayimu a eti amra no ekoso na wo hwe atoye nkyem a eto ade hye omo Kaswa New Market mra ija to honom I think say that was Sunday no na anu otene ha adwen pa na odumija mrante de nyinanam se mo de asembone na abantemo oboa yen and asema make no onse medical bodum jadwuma yeko no abaso e wo modern bo ne nkode amoko e de ma wo man and me pen say ye beji saa ni pakuo kakra na mkotu saa na mo no na ya bisa wonom nsem kakra enya da entire Ghana National Fire Service adwuma no wo mra ewom odumija adwuma yeko ba wode ene sa to yankyem asimpenifu asoma so owura kwa ha na na monto we no kohwe na kwa ya ade we na kwa oto nema wokọ na ade ope kwa bibi ebu mra so a wo sa nipa kwa na utu sa na mo no wa mamra anya adwuma wa mfa ni die ama adwuma a wo ye no ene mu nhyehyeye ene for that matter o man Ghana mra no so no wa mfa ni die no obu anya den
ama no ade baako a wo man mu a medimani ade akire mfipi ni kame akoye de say BBC e wo man mu a obia okita smartphone bi atwe ne phone na otwa bi obia smartphone kita ni bia no otwe a na be ho na wa hyase no olokode akakra oma no wan hwe asa wona wo yere kura e wo mpam na yamia nka mo ho na se mopono mantum a ade beche no na obia bo awuro ma rekode mo de mo nam krom wada jada bonten ayade ba ko ame eye me hu pa se yetime atena omamu na obia tumi twe no fon ba bi okine bia se wonu obi kura di nkomo kakra wanya se wani free ho na obi twa e de wakoto abonten o de pe numbers o pese o de ko online nkomo ani nipa de ni set sen no pese o de ko na manfo be like na ofa ho nya sika enti no na we don't respect ebinum privacy invasion of privacy ne yade egusu aye koso a wo mayi musam na wo hwe nsem twe no ye adwuma Macras Media Group mia nua Samolado a wo ye nsem twe ni mapa a wo kita ne ID a wa kire se mimi ye nsem twe ni en wo pen nkomodie ma Kofi so betumi di video na to so anka mani beje ho. Okay, join us live on Facebook ba na wo so aba behwe video a minshaba kwadwo samebi e kan wasem so dia esi enra e wo Kaswa New Market eno no ti kwadwo running a true video ne kakra so in Centroni na ye bono no no nye nsem training na. Okay, so krachi ye o mo sibram ne sa ma utumi say top kure bi nhye no join us live on Facebook na bra behwe video ye kan wasem so kwadwo wadarama obeto bo na fi wacheche video no mu na wana wo hwe live on Facebook ne so hu sendia enkomo no eko enipa hodo a edum jadwuma yeko ne ma eto hye wo no so eboro wo no hwe Samorado ne wo hye mu finfin no wono no hwe wahu ono mo bo no ho a wo se wo munya na o mompene no ono ne die ni nie o hye shirt white no okay ena ba kon so eye timamuni ono so ko ho no ma okita no fo a opese de yekoso no so twa bie na ode kofie kwaje fancy se okọ ye no de si ye no so so kita adansidie wahu bi wanya bi wono fo so ono na dum gya adwumayeko ne ma no kiremu se mra ma ho kwan se bibia si obi atumi betwa bie na me no na menim botaya na etai ebro na chi senka womo ebo womo no ye nipa bi anka mo kofa bibi kura o amanfo stop mu ne ye bo womo a enka me mi se ametu enka hameda omo kwa akọbọ kro no a because ye nim se ejato ba bi a Ghana fo pi na kro no omo ko luti obi shop no kura na eja na nkan na mo di kan ko boom no mo hwie mu niam nyina de ko eno ni se ni de se ba me kura mbeto ho kura metuma me wa hode a mabu bi because kromfo de what ya say do say ye ma prosifo na bam e be fa no na ye de ne famra kwan so be se ho na ye di kan de ensa kan kakra na ebo okoko na ye de ko mrafo ntem no mo do famra kwan so se de mra ne se otumi gya adwuma yokuo ni Ghana National Fire Service adwuma ye ni kwan se obo obi no matter what woni ho kwan se wotena wonsa de bo obi enya wadwuma no wo de ne se hwe se gya na atọ ba bi no ana ato ye nkyem na asie ni yebetumi aso ano na entretre enkofa ato ye nkyem kese emma oman no wadwuma no se bibi kire wo so na woni ho ntiase a ana wo pemu enkyiremu a yenim se ho ba mboku a emra hye wo mu nsem se obi tu anamu bi a ye nkye no Emma mfani kwa jina mna animu no eye Ghana Police Service ewo manyin enti nanka me hwe animu se nema bi ekoso wa nanka enye no nanka odumija adwuma yoku no mrante no nka omon report Emma Police Service se nema bi ekoso ha se ya yehunu tunti mumrem nanka posifo nanka sa metu ho na mono hu kwan hodo mefa so a omone sa nipa ku ni be den ebedie dan se odumija adwuma yoku ni betu ni che ede ya boro kobrane ya pempem se kwe sa no nyamyanim ni kure ni atete yenye asot Ghana mra ni tia Ghana mra no tia se obetu ahye obi so na wabɔ no framfram sa enti obi amomunim de na makutu anama we na enya de pa na mahu se mpanifo de nkrata ba bonten abeka nsem ede afa ho and I'm going forward no kamani beje ho se saa ni paku a omutu sa na mo no nka mo suspend wo mo for the time being mahu ni se wo no boxing eye adwuma ebeboa won odum gya adwuma yeku no we ni gya ne dum no mmoa saa ni pa na wo mo betira mo ho odin a mo kɔbɔbɔ asotro ne de
especially the way to nature or the book of anything we say quick and I come say box and one rest and beboa. We say rest and any formula. What me to watch any panel and yes tie be what you say. In this hour any per couldn't be what my way we say no. Yan for monko journey rest and a horn beboa. Now monko na Ghana for nya TV share. No monko bodwuma den rest and beboa or monko yes adwuma no ho mbenyeska buchu gumbutum. Na munya odum jadwuma yeko na adwuma no many powerful a ono ye committed. Say jato baby and you do me behia no mum nya sotro na wo monkoye en me mpese e beba se Ghana for ye mu bi be fa ensem ne ya condemn the entire Ghana National Fire Service adwumaku no aya na ya say bomu se na odwan ba ko akodi nsem hunu na be kan nwankuo ni nyina aya na eja because ye nyina ye nim bra Ghana National Fire Service FM recently since 2024 ye beto aba be pem samre Ghana National Fire Service adwumaku ni ma no mo nna ene eja no se eto ha ni na o mo sen na kan kwanhia na ekutwitwa akoyi nipa o mo bre pa en ye ka adwumaku ahodo o mu ni resources ba ko o mayi mu a Ghana National Fire Service eka ho o mo mpodie mpenifo mfo mo nya hwikuro yim omo bere pa ti se ko ba se nipa bi wom na sabe mo nso so mo kotu na mo fun sei na mo pese mo gu adwumaku na ni mo ase na adwumaden e bi ni mo bo no omo integrity ni papa omo ye no mo gu omo ni mo ase enti me hwe ni hu se mpanifo betimi identify saa ni pekuo we mo ye saa de no na mo atumi apanish wonom severely se ye twe omo san a ye twe omo san kakra na omo nkwadwene ho bio na mo nsachara munya adwen nsachara mbeje o mba ka fine sente san so na se o mo kwetena fi a o mo nko bebre na pa adwuma ye bebre na pa adwuma ye ndize wo ba kwa kwetwa asotro de a na nka ye ma ntena nchen anan ye suspend no for some months bi anan weeks bi na ya sam wa ba back na wakusua de enye nsemtwerefo ni peku a we are so vulnerable o manyimu a aya na eden ye ni kamafo Obia to me bobi. Okwa ko yellow porting. Is it who was studio kware na wo de wasem ye? Yellow porters na wa bonten no. Chairman, ye hwi bi pa o. Bra ye bro wono mu okurum no. Bibia si a enipa no ekita na idea wa identify na ho akere o se mefiri ha na eba. Na mrama ho kwan se de ye koso do mmebo ho amane no. Na ya che na hwe no. Especially politicians. Politicians abore ye saa menne. Fire service su beburu bi. Enye something we must condemn. Endra wutu senya East MP ebe kasa fa ho e kan se ono a bebo no homoden ahwe me wahuni sa tentere ne agya e de afa de asi no ono wan kasa no ye nsem dwere ni na ontena sese ne na batu mpesu aso ne mensi no nyuma sa anye de enkoso enti ono ade na besi so ahwe na asem wuru mapanipu masibre and ade ba akon ekoda ne se Samolado chirim se ne sika 20,000 and a 200 cedis. Obia bi ni bag ho atwea fa chiri machiri din. Se sika no soko. Ebi bi say na. Good sika no. Yes, sa na okan. No the course scene. I have the voice here. Opa, metumi ayi mo na wabo. That's what he said. O se ni sika e hye ne bag mu no. Na ye bond 200 cedis bi. Ene him. Am say the bond no do so. Na ba kon de ye. O say 141 bond ba kon no. I think say ye 20,000. Yes, 20,000. To so hu say o matwe full bundle baako na baako nso no mayi 200 cedis efiri so. To kwa kan na 20,000 and 200 cedis efiri scanim. Obi bisa say ye dan na say sika no de share no ho ko. Bia no free baby no oba no fa o. Wa kire mu sa. O say ye sika obi dia ma no so mfa nkomo obi. O de kwa ye adwuma ma obi. Na asem ni siye na mo frɛ ne say na esi emergency. Ento onye den onko ho. Non ko yellow report about it. And yen nyina nim say adwuma we na de say so je adwuma. Etumi ti otam bia wo kɔ na potupuru ba. Wa wo ban ho na etumi fro senior wo wo hen asem say na esu ma ahonya ha. Intimi no mempese ye be doubt na say san sika no bebre na doubt na sika we hye ho na de ko yellow reporting de aden we de asem we de. Ebetumi asi. Enti sa na moto na Ghana National Fire Service ni pani bitu ye no. O ma anya ade. And soon me ye huni bio. And ye besre empenifo mamra no se bebia se eto no. Ese eto. Ese ye twe omaso. Ye twe omaso a be yensen na ho ma se be ya sa na moto we no. Obi sun kotu bio because sensem training ba program na
ejato baby no per se we take actuality no report on na say we say one pene obebo ne dey I mean I don't get it e ho ne dey menti ase and the two ya betere Ghana man peni eni peni fo mka biewom saa o mana yetimu a Obia ya de open kwesi hwe no enye hwe invasion of privacy aya ade ba ko a ehe o man pa we must find solution to it because ba kwabna se na okoto se car enye nkwanhire ni mpa ewu a ade ba ko aga na ni itumi ye so obetwe ne fon atwa ka na enye nkwanhire a nipa ma tiemu no okoduru ho a ofa fon no obedi kan kura akọ Snapchat ehwo na aya na omuye video na efe especially ma no no akwaku bie ni Snapchat obehu ase ya dandan ho video num na o yellow port wase se ya na nipa ne de ho na o yellow porting wase wi a na de akoto ne start na de akoto ne TikTok account na anya numbers Ghana ni bi okita smartphone bi a potential journalist wo create Ghana ni bia okita smartphone bia journalist wo kruma adai ede ba dia chairman de ne yehuni Ghana ni bi okita smartphone bia enam ne waposo nyina da ne nsɛmtwerɛfoɔ enkokura ada ne hwɛ hwɛ skate amanfo twa ene nkokurafoɔ bi ne meriwafoɔ bi na hwɛ ne ma bi ɔmo ya metɔra mewura hɔ ɔman da hwan na betu ye ne ya kaifo na hitman ya kwa ya chi hwan na betu mebunu no fo ye nya bi o emeriwa ne twa skate I'm telling you hwɛ brade nyankopɔn ene ma ye no ehu keke timi de mesre is about time say empenifo fa hyehyɛ pangu akwan enya baabia na betumi atwe fon record o na sometimes aya na me di amanyofo no ho yawo ene say amanyofo na baabia osirimpo a na yama bloggers ebegina o manim na mo de fon asi o mo so no matwitwa na ya posti eye o mo de me me tehu dodo na politicians no especially the government ababa condemn the course no and Mura fellows ofosu kwache said the course no aban enso so na the was wo nyina no wo behwe se prepare ne atentene ebekoso so this is coming from the government atentene no ho asem na ye ka no yenim nsem twerefo a mabo wo mo abepem na ye huna we from the minister in charge of government communication Mura fellows ofosu kwache and I didn't say me about chairman we nye first time manpenifo issue statement concerning some train ya bunu kuruma yenim recently so obeka ya nansen ablekuma not by election no ye hu de si ye bibi koso some train ba ko GH1 NIB anameboa omo network nkure kan sen kura EIB network meboa lene kosi ye akosi sei wo de bisa ho sa asem ne wo hin sisi yep anu sumne wa wonya video ni bi hwia what set how just say sound ne ba yo senior de na ID card a kire ye to aba o record na officer free nchen betia ne set ta wa yi ni sum ama no bepem ne ye te say o man intade te sa police officer na te say o so no madina ye te say o so man intade te bepem ne ye te ho asem bi akwati say ya bu free sane ye te ho obi din sem hu na emra ne fa ne to no level menye mamra ne nya adwuma akojo wato from ne yetiatia no so na se me na akan video no na da Facebook page adehia moko ye mokotwa video no de toto ne de otumi se o mu sibra ma mo hu se yes o mu video ma akọ aye fine pa nti e besere we ye Ghana National Fire Service ni na okotumi ja na obi distractewa fra police for e ya de ba kon ha adwe nti na me ka me hya ase free ho no wo se eje to ba bi odum ja adwuma yoko ma kwa kodum no na kobrani akofa no fon ba bi ese odum ja ma no fa no na wakobroke ho adenti a wotwa bi recently atada me hye mi ko program wasenya brem bra kobna we were tasked to say ye na yen enhwe program ni nyina na ye twa videos senior man mi ginam mi twa video a event na ekoso na obi ginam fans na ba kwa ka kire me se mesine na mi firi ho na onya kwan entwa bi hwe ni din otwa de akwan me na me ka kire wo ase we fro wasimanim firi ho na script ba ko bi sam sa den na me so wase me odi matem kra se mesine na me enipa okra accreditation ya man kwan so on cover event etwa bi onu ni gina ba bi kita no iPhone ni de no kra ya papa se na ye de no nti no mesine nim on firi ho eja to ba bi ye nyina ya nim okọ kantamanto no me pie eja to ho na Ghana de hye ma tumi ba hwa de fo tumi ko broko kwan na fire service ni nya kwan ko tumi ja
adentia okwa akohwe bi adentia ode ne phone kotwa bi na okwa awanya bi akoka ofie enye ese ye jai e distract adwuma no yetu friend jamwafo na yetu momo sofo enye fine. It's not fine. Yes, enye fine. Enye de pa BBC a wonni hwe a okoye wo ho no ma enko ho yetu me distract wo mo na mo akọ block kwan ba bia so mu firi no makotwa wo ho ahia enye eno so ntse se ya mu bi tene de sika ne eye ne fanu etwa ha ti de omo ye na omo anya de mpanifo mfo omo to omo level na mra no ene wo mu ndi ne se de se mo nso so a bibi ebesi bia mo se minim se mo ye reporters ma mo amu hu se mo ye hwan mu kotwitwa no nso munyai adwuma nya wadwuma enkoye eya de ba ko ye ha o man ya hwe ni ye o me de maka ebedu baabi wa hwe apani bia de ba bonten e wo kremu a especially hwekwan wodo aga na mpanifo atumi atena se asoso ne ma bia efe ne se bloggers bi no so che say wo take am gba wakra e be yes story wo kremu a sensational ni ya mark caption tantan dan me na me breaking the first na o dey pulling numbers ni ani age ho enene me say MPC no ankasa ese so ko sa bloggers ni di o machi e do mo ko ba bia che say aka janabia so pa aka no mo fo mo nko aden obia pese oche fans obia yenchechere man sa ene ka ho na amene obia okita phone bia ya de ope no mo ma yenyaye unya phone na oya blogger obia obenya phone bia o Ghana ha bia no oya journalist. It's not fine ne yenyaye na Ghana man penin fan hyehyɛ panwa ku no ma mre mu nyire e be bon centrefo no ba we are so vulnerable abro no too much abro no doso okay anya sa akakra Ghana mo be ja news tie BBC ye ka no ye ntumi nka because ye kokan ye be boyan ye ntumi transfer ye nkwa because ye so ye abusua anya hwe ye abusua ye free mu ebinum so depending on us die ntumi ye mfa nkwa grato pressure antempanifo ma homa mu nyire so jani bi o mo ko hwe sem training ba I think say joy news so mo ko hwe ne pa anya easy yeah sensem bebre na ko sisi ya president bebre ni nyina nkosi hwe ti we de Ghana man penin se obetu ho anamon a senior man en mani minya me yehu de beko akosi right ente sa ni yehu ni se dada na ti bra ko bra minu anam no mrem mate inshaba kwadwo same bia no pay da se papa Kofi Brema Hitman, good morning. Good morning. This topic in Ankasano, and I was having problem with some like issues like this. Say when you share other foreign countries now, Hitman, say Jato baby ambulance echo meboa, please for a echo, but now say fire service for an musomako. Into everyone has to play a role. Incidents, maybe an incident in this, you know. Now. Medimania to form for years now. Ghana has say Jato baby a fire service for open echo. Yes. Fire service for open echo. Se kronubi because wo baby na please for open echo. You don't see any ambulance. Se Jato baby a yehu ambulance baby a. Where ye wa juma no na ako. Omo maka no mo nkubi. But meanwhile, this issue na esi nyina obi adwuma security service for nyina so no adwuma. You see, se Jato baby a yewo safety line omo draw civilians and cross it for almost safety nti omo nya den omo cross that line. But me nim say e because wo ha say asem see e because wo ha dia. Say because wo ha dia fine. Fair enough. And security service for no so no. E was so omo wo ho no mo see to wait say civilians ni nyina ba de ebe ko machi. Na omo e omo adwuma say also omo dum jan omo e de omo focus on adwuma na omo ye no. But this is the situation whereby say Jato baby a these people no omo ba be dum jan Ghana National Service Fund. These same people and a pam nkofo no so omo ye de omo nko machi. And it's making the job very tough for them. Meanwhile, say Jato baby, I was an ambulance Kobe. I was a police for near the Ekobi. No more see to say civilians phoning in our committee. Now so be a transfer ambulance no side. Take care of that side. By Okroma say the Mediagro. And an Shiraba can say, Asem si peno be a trainer for be a journalist.
Yes, of course. Okita smartphone. Also a blogger. Into a blogger. But these people in a public scene, they have the rights. But we need right to some cross it that safety line. Or cross it that safety line. That's where you was say hand you over to the police. No money one daily. No money one daily fairly. But I say Chroma say send a nine share back and as will be a person block it first or blog it first or blog it first. And you know rules and regulations now what honeymoon. On abide to it on you on this wall. Now I hear the answer fata. No more ha in Kufu or Muyo Meduma. Say Jato baby Okodumja. These same people pamo or muyes eh or maybe I wanna say drebe. I wanna say drebe. Omulusu focus. Na fe di Obia aye ne ope. Me memfo abo mabo guy ne so. Memfo so cause how say fire service ni uye wo adwuma. Etimi yi wo che wo helmet e de bo oyonko achi. And enura nshiraba mu ye news. This guy said say ordinary you can say ne ID e kire me boa. Oh yeah. Also the ID kire I just say oye den oye sentroni. Which are or right say oye de or fame upon so the ID actually nyina still na ye man kwan ye bo no. Omo metire mu man. Omo na metire mu man. Okay. Say nipa ne de ne ID actually because it's becoming too much. Last year in Shiraba mu ye news same thing. Ye bonus to tro man ani nyina da moja. Ye bonus to tro man ani nyina da moja up to now ye hu ni akosi ye. Inya ya na ya tro enkrata na de aba akoso obi ewu ni omuni ma condolence. No ma ba na ya be kasa fonfran brofo na ya arrest na ya kan nyina egu ho na ya ko ba se wo se ye tu ho anamo no e be ye den se asemasi a ye be tu ho anamo na ni nyina ye foolish case. There is a video ho no a ye kire se o ma bo akwa no nti also o me ye de o make sure say o me ye na ese ne fata how avro kwabra no ho aka ni nika kind of boxer. No Bruno didn't to form so. Meanwhile, a Juma or her or so me. Baby, shit. You people need to focus on that place. And also on a moment when you the echo, but no. More different thing. And me, I don't blame them. In blame you, cause I was said, Sanya McCann, this in Crawford, a Jumaku 3-way, I was so more dancing, police service, ambulance. And some fire service name into way please for Edma say on me pamu civilians referee scene one more so that they don't cross the safety line. Cause who cross the safety line now? Oh yeah, then how more year Juma no. Enti me blame you because I say nipa ba ku year Juma miensa at a time. So be the jemo baby na nko hia. Omo ye den eko sevino. We have a problem. And a nipa na ye guga na ase nsu. Me hu se na ebi mo dwenefa. Simple as ABC, don't cross the safety line. Now what jile chire. Unyen some tronia, pebebi jina. Enya wasem. Bagana for pekonkonsa too much. Konkonsa ya man for there. Tebejai. Confirm me that say. Bismarck, Brem. Welcome now. My encha Ghana for also. Na unfortunate incidents na sino. Could you believe that I encounter same challenge that? But maybe the end fortunate enough, Yambo me. Now Ghana Mali World Cup qualifier. Now I game ni a shy qualify. Now I back up yani Comoros. It is a game na tense game pa. Never guys say game na NSNA ministry no. Any FM ni na amo gate proceedings no more 1,000 cedis. Enti ya call you do stadium no. Yeah, for ministries and nimu.
you do one as police fire barricade before cross over do stadium entrance on a barricade or now be proud to the game no more the information by say communicate by say Obia kita ka bi anko park Independence Square eti you do one na police personnel ne national securities for bi ne senior man bi okita ka person arrested do mom say that bi I was so ko park Independence Square enti me try say me film nanka my best story is had na Ghana for bi ne ya so e den sa na fortunate enough na NSA boss Mr. Ampofankra eka disa gama na chi enti mentimi wase na ekoso na na me use me yesa me fa me fun se me film no ana mu se police personnel and national security for ni bi ba me so say adona utwa anka me nchire mu kura ye gime fun ani o enti luckily for me na NSA boss nso no a journalist ana ka say da bi nya gidigidi so de wa film no mo hwe na mu delete ana no ku de me delete film fun so enti incident say abu journalist ko mu ade kame say your security personnel ne de sebi ahobambo na mo fa motimamufo no eye sa tene ebeye asotwe e de maye timamfo no ede na beba say semtwoni akọ sim say okokava incidents esi wo muni motiva a back sad time film or film that particular scene because when semtwoni or the Bible story I news bulletin enti sempo no pese o delete anase ni kwa so film a in a nice way at least obechim anyway yenye in a nice way but to go to the extent say oba buna you helmet as a only nipa no asem dada and ne boni o ya nyina say enya bibi bia na na ofimi o ya say o ntokwa na adum say fire service person na ni abre pa o say mortal combat o boy do baby finish him o wiye do kura kojo o wiye do kura sadu aso no do ne wa asem aso ne wo issue pa what me helmet pok up na ni achi say dia serious we nko hwe kojo say nko hwe enko baby a you see me can aya o me de me ho ship me post office me say me koyel report to your brother that one na me war me for my station 12 for abo na police for impounding motors and omo frame omo to me say me nko na me koyel report about it many officer in charge ne dey nkomo me de my ID card kire no ogitomu say me cover then one officer back on your back against officer I don't know where man kwan say on video let me say I don't know moye no musi anya illegal musi former IGP dampare na mam kwan say kro no okosu okrum enti makwa gina ho no obi ode moto betwam bia na monche no momfa ne kwatasa no ene central na monko obo na omo video o kohwem na CCTV camera no oba mo kro no ne ade ne moto say yen online sense one no na ye nchemo wudi anim ye kwana say wasem no hwan ye chao enti na ye mass arrest me say obi won wakoto aduro de koma na maame ye oda hospital ya kye no me no officer de ngum waje atum senior me gusu twa nwa se ba ko firi machi masum pawo bezuzum what is suturu nyime me na me de na me hu won central adwum chairman me say ye pam suma mani so pam manche sankasa mani nyina prinsuo and this you clear yes no so me kwanchi etwe me fafom we dey every boy go first blare you see unhu so mo van ba ko na hit wo mu pa omo do hye mu a eno no window bia na ho hit pa omo de ndi kan kwotena on pick up ba kum na omo ka kire me say omo de hankofo agumi sa se kromfo me kita maidi I'm telling you masa ya de metena mu sa so omo de me ko tesa na me so me ni problem yenko ye ko a we justify myself the entire say me yes a and when my dear moye mu wie nso no masan twantro e de atos de omo ko share sa mo van na America na hit ni masa me si me hiem be 3 hours time aso mo je report o mampin na ba de no mo asisi me phone tie fro cramba phone ki to office na wo fra o mfi kura enkwese hwe and adwuma mu nso transfer be report amma so report number so intermediate ye besre sanema we de post phone de din santwerefo ache any politicians omo yes atitru ne politicians na police for no eye second na they see an Ghana fire service mlantie ni bi nsusu a omunyai na ya bere pa yo
Kofi. Hitman, one funny thing is to say, they feel say they are always right. Oh. They always feel so you're right. Send an Shrabaki. They be almost feel so you're right. I said, they be our own with the young son with you know nothing. You see about the law. And remember, will be a funny say Maris. Sam Maris, no. Or no officer no do kwa will be pen tratos. Yes. Oh, yet dang will be dibim. Maybe minim the India. What's a monko baby? Hey, only police officer in Yasem, Chamai, or do could do officer wa. Do a back cannon on Becca. And what Diana Becca in Quisaway? Into Obia. Ah! Yeah, into Munya, Brona dear, Senipano ya dear, ya, ye funny muff in Famra, Quansa, Nagana cramponi yamna, Bracobna, yet you will be no ya crom for cry yamono. Yamuno, ya didn't cock on my pussy for, near the Nako. Say so at the court quarter, not court at Nanasem, yamono. Inti nimabu hono ma yenye don penifo mam nyama bi mremu ebeboa yam preventing him being from sa nsemhuna ye dia bibia ne yafa ye fon no ese penifo ye ho adwuma then abro no so ese omutwa so sabe obi kura twutuo ekokunipa ya chi na age fechere sam na nsemtwe ni okwa report aba enye fine right. But that's 46 minutes after 8 a.m. here. 14 more minutes to hit top of the hour 9. And I also friends, some are yet the Enquires Bowo Jumadi so no so what do I drink chair 059340 6565 0534 050199. Can't get us Lumba in super natural mineral water. One adaroma and I want so offer. Mache. Mira me Joseph. Alright, Vance official pa. I think committee. Pacho want to say. Me pacho me hoya papa. Me bomu ina abaso. Ya mi shrama. That's it. Tura Hitman, yes, started bones and drop for me in my LA. I check. Tura, for quite you for to abet now said. And he never kwakusi, and nana in Shrabekano. And concosi free. O maya ye timua, say, who knew be obekan se mama. Masa Hitman may come, then ma prepare. Yet your man ye MP. How many years now? It me, my foot in Nani say, also na ma bon by. We are journalists who call programmer. Bon who by social for any police if we are bromo. I could see. In consider via me who come in Mecca be. I don't know for sure. Who be or the service. I don't know about broom. Miss a fire service for coaching. Not then for 2 born near their bro. It's me, I don't know as officer. Over bro journalist. Yeah, only I mean, you. Right, man, said that's pay. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon Ubrini, young quay. Hitman, young man, Ghana, ya woman. Wouldn't see a to be dear Sauram. The dear no man more a winner, so. Maybe a mechanism say, first crime school. A woman of it, what it is the abba, check a teacher for, what it is the abba, check a bank for. And the Sabian in you, will be a young 100% independence. Yensini, hey, and the BBA will be a young no I pay. Like I bet the devil was say, you said that be school can say the panko and cushions and tradesman. That's uncle for my school cushion and Saint Tradesman. Bible be a matter of Mojima on my young. Let's say. Obia Jojo Moani Jojo Moaqua. And you move school and St. Georgeman at one child. It is a new one for so. So I fashion land, yeah. And you move school university, not St. Georgeman and Manuka and chat. Ya tower, Sama. My penny, I could for the Brazil. One can't say a school for me. I could video ever coroner and what I a day by young quine to pay. I did about young quine. Almost for my video at the buyer. Right. Mate. Education ministry mean that you know. My second so you would mean. I think you call education ministry. And she somebody become Gideon Medase. Gideon Medase. Medase Gideon Berma Santi. Thank you so much. Good morning. Good morning. Me about your Frosty. Oh, Supani. I'm into one to pay. You Hitman. Michael, what you my phone, what you phone now? You're just super papa. You. Pacho, a year or mine, we are getting Nankasano. Say a idea, Emrano. And Penifon Nankasano. Idiom ne ye Juma Pepe, and a dema and crank cranisono. Idioma and Jasebe Juma. Now you say Emrano. And QB in Yaobi.
ɛno nti na ama saa nneɛma wei nyinaa ɛkɔ so no na ɛyɛ entrasem a ɛyɛ me nua baako no na ɔka sɛ policefoɔ no sɛ ɔmo sɛ case bi kɔkɔduru ɔmo de kɔ ɔmo office hɔ no ma na ɔmo no sɛ akyerɛ ɔmo pɛ na afidi intro kɛseɛ na wadi na ɔde san ne tie fi mu ɛyɛ nokore papa ama sama ya sɛ ibi si wɔ police station no saa okay mate sɛ saa nneɛma sa emla no sɛ anka obia mpanifo ne yɛnya ankorankora ne so a ɛbɛma nneɛma bɛyɛ basasa nya de bibia bɛyi mate me da sɛ papa good morning Hitman me ba chef Ross Ebajo Kwakuni 49 Kwaku afishapa afin komatiograpeni mamu nyina afishapa obi bia odidi ya afishapa mamitio anopo ma bonkomo nyame nhyiram na me de me ko fire service wo no so na ko fitele ka asem me tihaji ha me ti ampa in effect sebi fire service eye adwuma kuo no sebi pension kra no mu ko bia benefit bia ni ho a mu nya enti adenti na police for sebi ono ko pension wo di military ko pension wo di na sebi sa ankofo no se eja to baabi police eja hia omuntimi nkɔboa fire service for ni eja fire service for nwa na sebi omo ho kyere omo sa ye besere wo man yi se eja to baabi a police for omo ho hia soldier for ho hia na fire service for so omo so ho hia yie pa na ya fi sebi obi fie na kwabnane sebi e manfo ebo chenku ejina kwan finfin ye bo ba pepepepe obi amfi ye be sere japade a ye hwere no Ghana ha no e boro so enti penimpo hwe na eja to ba bia police for any soldier for e bo afa ne so Kwaku me da se papa good morning Hitman uti ati to say another Hitman pincha pato afisa say na yetunkwemu pa ya mi ase Hitman me de kaka me kan say me kafa ya friends yi ho ya friends aban so di ma koten wo ya friends education na ade ho me de say so ma education ne train ho no mo de o mla ya adwuma senka bata sisi ani se yi aban bi aba o so nhihye ya o de ya adwuma nti se sumbo bi ba na bi ba education na wo ho omu ni tumi bia nti wa ba na ese de bo wa bleso ni se bia sebe nkwala ebu teachers say yeka nso mo de tumi ni ma ya friends education ni say o say tumi ni ya de assurance na obi ye bibi ni ya betwe na aso a enya de a ya de ko police say police ya friends ya de kwatena fie ma ya trans ne ya kan ya pachewa ne ya de tum ne mo a omo anim omo nhihye ya nko omo de bedi so nti se tumi bia wo ho no ni mi fi sa aban otwe ne hu fi hu ne o de tum ne ma sa education for na omo nim but de ba ye adwuma nti se de ya friends and central force ye bo omo no so eno so e se tutwa yo mate uti ati me da se good morning Hitman me ba chwe fro say Fem Diodu Atomic Hotel ba mintio Adamasa and papa juma mudi na so ni pa me de kaka me waka ne say e da say fastest no ananso chiri o nyina mbo e ho ban nti mpacho fastest no hwe na akoma yi insancho ni so hwe na no yi because kasa ye kasa nyina bi pe bi mpe that's it Mate meso me da se hana pay 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa chef for say. Ya sorry mama me fresh at Ibuchi Matola. Wo bre ni yankwa. Yo Hitman. Money ma pa oni apa for mo na DLFM. Na mi bisa so no mo kodum dia na so mo kobum. E no kekana pese mi bisa. Na ne edi esendi atire. Any sentrefo ni yesu eni ho. Intimate said John Dramani Muhammad na no pay. So mamra eye adwuma pa. Also the constitution bi si wo. So bi odi ni sabeka som training bi mu. Ada ye be jeli ni para na se on be chi na so. Omo ye ni side things on be jai side na mo ye no. Nyankopon ka mo. Yo da se onso watumi afra na pay wo Anidaso Wɔhɔ bi adwumadie no so ye fa course na ba ko anase mi no bi na ye fa adwumadie no nyina ye fancy 0593406565 Mache. Hello, good morning. Good morning, dear Frosty.
na fa bran ka se fe mi am wo ko kun fi afem yo ma mi nti wa no pe na da no menti na meji ma ande no nti ameba gaji o me ba cho wo ho ye da ma pa ni e ma so amode be nga fa bana bra ni de we o mo bo no ma nya de sentro fo mo so mo ye di pa se yan o mi ka ji wo kura mpo na no be bo ama na se bibi mo nyim ma bro no mo de eche o mo che nyi no mo de bobo me hwe ni nyina wo ti so me san show social media yo mo ye no ma nya de o ma nya de kura nti ni aban o nye bibi emfa okay da fa bia me dan so me nya me ye nyankopon enka on so ho good morning Abraham. Me ba Jeffrey saying. Diane Tommy o bridge and kamana me buti. Official pa. Sen committee and you bishia mu nyina. To me ma minti o. Second na ayana mo ya. Base ubi ti ubi fa hu bi so na ame. Na me busa na me ka ese nsentrefo na nkasa no modwuma no. Ene ye adwuma yi e baako driving work no drivers for no ye nye baako saa na mo su adwuma no mo nye baako enu nti na saa no ma we nyine koso because me kai say vin lady time ana me tie saa no ma we but ba asotwe bia ni ho a e de mani pa no ena akoye se nsentre adwuma no amanyofo no mo anso na mo boa e ma public ni hu adwuma pa o mo ye nti aba ne sen na ya na security personnel no etieti amofa ahudie so a omuntimi fighting famamu na me de ya me ya awase mu nyina mo nye baako na muntimi ye den enka bibi fa ho why me da wase me da se so tumi afre ya fa final call na afre anopai ye fancy good morning DJ Hitman we brave phone mama official pa ya jo so papa ejuma pa me moye Hitman patro say ye fa obi o security personnel police and fire service ehwembe no mo ye fa nipa no ya background check because only panel bi o ha obo so chatale fire but na adwen no so na ense da nko yie obi o ha na dwuma oye no nkanye na dwuma ne sa fire no ene busiri kura so agya ntokwa eti mi na mo ye sa central for mo so mo fa mo wage na da bia na ye bu we ni ye we sei ni ye we sei enti ba sa na chese o mai na e wo mu no kura no hu de wonye ho na Ghana for so bibia ye be fu a hwe ho bibia be se kantemanto jonki fo mi du timi curating tokwa man for mo be kwa ko ya ni yi bi mu fo ni ya de bibia ye be kwa ko hwe eti Hitman obi nto aso bravo me offensive obi akra ntumi nto aso no pe ye de dwumadie no ye de si ebra so what's your sorry so Bismarck ye ko rakwamna yenda obi bi ase anopai so no so nya opepa etini in na ye de dwumadie e be soma because from 6 to 9 easy inti ye beda Ghana ni bi ase na se na new year ya sha sense ya dwuba pande bebre na ye de baba ma te Bismarck me da se Kofi ye ko Hitman ye ko na ye bedo bi ase se odi na fidie ne to DLFM 106.9 na nkomo ye di ye no impenifo nhwe no mo ntu hana mo me ne ehia me pa na se fire service for nya asema ambulance mkobi Ghana police service so omunye chiri se police for na enye problem a e was say ambulance for di chiri no mo make sure say so team up no mo work together no mo sa dwumako miensan we intimi up enye nipa ba ho no mo nya adwuma ni bom na enye fe na emra ni nya adwuma o man yi mu ko so ko other countries na sanity which are Hitman say oni say sanity asem baby ambulance could be fire service could be police service for no so ye e could be no make sure say bibia e de din right ye be do bibia ase ko via da se papa ko black obra net you for ase o mani atena be na asuzu ani wo there be ya me adum e free na ko no na de bi ni wo almost won ko holiday won ko e ba entino net you for ase ko me na me wo ba ku bi wo no ma me dia tu me de ba ku bi atu papa kasa enti de kan ni na se o mana ye timo no ye wo mra wo man mu a ese ye hwe na ye adwuma enti me de enti ama sa no mane nyina esi ni nyina ye mra ye mane nya adwuma ntra sankamla no ama ye clear cut line sa ha ne ye fa mla no wo ho enti ye best enforcement agencies no say obi bi obefom mla no ye mamla no mfa nipa no to ne level say yes sir next time no
obi ni misa de we ye osimisi ye ni senior de ye na me be kokora no so me nkoye bi se sa ne ma no entimi anya adwuma de a ebro ne de nya de ombe gya ye bro na me ko no me de ncha kese ma Silver TV e wo Manford no ne wo dwama no wo apam and ne Potem Central Region me chia na no pay ni nyina o nyame adom e de nyame ase ko me chia no e na as usual senior man himself Mr. Foriata Adenta Container MPP incoming constituency chairman and pay me chia no yes incoming afina oba be 2 franca no opeso yes opeso na wo hwe head to head obetumi asom ye dia obesom bono kro be fie oni mi akazo be fie na da bia was yes o ma de show mo Adenta no ba be de din no obeba so Adenta de ya nti no mra na fe no ne vision no ma ye hu ne vision no so betumi asom a ye ntai na chi won tumi sonsom so a na won kope ne ba bi ntra so betumi asom so so mra o hwe obetumi asom pa wode ne trosunsuani no wo hwe a wo betumi asom na wo fa de so na mi wa ka ye bibia so betumi asom me we bibia wi da betumi asom o so wo ti ano kwan de mi so fori atade mi nim do betumi ti ya me sha no mo na ho ban no ma na de so ade ho no brem mi chiechi ade so mo Adenta fo nyina alajo fo nso me chie o madafo ba ko ne dinde menche na me yemfo so dinde Benedicta walajo binko side o coming off as for no and we so kind oba na bema no hu bema o de Benedicta da opening na ukra baby spow ukra baby mi chia sister Bene no penya mi sha no na sister Bene say Benedicta dey so what trying to short kojo me ba so mi ja se kojo na kire Bismarck kwan na say mentia na wo kire wo ba so no mi chia obi a what is wrong baby oye madam Bismarck say me isi mema wo ta ne mema fa nyonko a aya tinchina nti me pema adamfo more than me before answer na Hitman e be ko pese mbisa ofa asem bi say mema say ofa bema yonko a e na problem ni say oba so say ofa oba yonko akonkonsa obese wa ma abo ni nti oba bi apɛ bɛma yonko ɛna obɛma bi aso pɛ what is the secret no nyame ya adoma time we na so enti nyame ya adoma etna be locate time kakra ye be sorry a na ye address that issue enti be beka yo kwajo answer na be ko no etiefo nso nhye ne so say ye sorry a lawyer Frank Kobra free fa e be din ko ye ma lawyer official panso ye ma na official pa kaje na bronya wote lawyer nka o ka say nka mete ne nka but am say ne ba ko mienu bi ntino but wa hye mbo say e bete ne nka washebo ye okay lawyer de washebo du so waye bida February kra ewusu oni lawyer de amijini di okaso obedi so papa lawyer de o na pay can central for ho asem no ye nua ba ko edi ni birthday na ye centroni na ye ma no happy birthday so happy birthday enkoma akwasi azo Eastern Regional Correspondent for the Multimedia Group and kwasi azo ma de nyina kwasi and your birthday happy birthday nkoma kwasi azo nyankopon hwa wonye okese na fe wo mu akoma so ade nyina embram so happy birthday going out to you akwasi azo we Eastern Regional Correspondent for Multimedia Adom TV and Adom FM one reporter e wo pie mantem kwasi happy birthday nkoma ebraso abusua ye kwa Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest. I still know when to say goodbye. So I can see Nkoma production team that Nkoma won't saw with here from an opano siam. Kabam se no kuna boy. Executive producer in Shraba. Kwajo sami bi shishe juma di nyina. This Makadu say at the sports nearby. Kofi Taylor join here. Adioko social media and so on. Alafi team nyina. From Hitman, good morning. And enjoy the rest of our programs. Meko. Love, God bless I.